A tāna whātu le amatanga le nei vai aso I se whaopoponga fōi o talafou le radio Samoa. Ua fola e Vietnam fuafuanga e ave sea mai eire siria ma le afa miliona o tangata ma whaatonuina le tāpuni o pisinisi I le ai o Sanya I le tu I sauta le tunu ona o lapta inga e whaatatau I le matangi malosi po le taifunu Kachiki. Leo winga lolo wao le tau o fuafua e pasiane I lunga tonu le tu malo haina ani saina ma whaasolo nei I Vietnam e peona riputia mai e le waa ai tau saina. Wai mai ua whaopopo le malosi le matangi mai whaatupra ia pea e o atu se lau varusfuru kilomita le itu rā. O le whaamtarangara mai Vietnam o whaeroai o le aave sea mai le tusa ma le lima se lau varusfuru no afe o tangata mai tu malo ia o le aafia I le amatanga o le vaesa nei. O whaalea ngai na fwoi marasiria le ruaspuru o whai ngā malanga a le Vietnam Airlines ma nisi whai ngā malanga o tōtolo pō a o tādi ai le vaenga lolo wao le tau o whautu ai nai le atunu o Vietnam. Ua oso whaia Israelu le vaenga le Houthis I Yemen ina ua mai ala lato whanai nane o seisi tu ai ngā missile foe a ngā ia Israelu. Whai mai le militeria Israelu e puna ripotia le CNN, na lato was pa ia se no whanga le militeria le vanga le Houthis, I le no whanga tono ro i le mauto le Prestene, a toi manisi no whanga se lua o power plants ma le fuel storage. Ai te ti mai peto o wha ua maririu, pe ona ta ua le ripoti ma le isi ono spul fitu, o lo o marirua e pe ona ripotia le televise, e pule ina le vanga le Houthis I Yemen. Ta ua Israel ua whai ala tō o whainga e tali atuai I oso whainga whai pēa le vanga whatupu whalawelawe lea e whai ane ia I la tō. Ma sidia mara se fulu wa le tau nā o fia I le la tō o whainga. O le whamtaranga le minista o puipuinga Israel Gats o ta uai mō so se a upenga po o missiles e whana ane e le vanga lea ia Israelu o le a whaate le atu taimi la tō te totongi pe tau ia tuai lea o sofainga. O ta ua Netanyahu o sofainga ia whaeroa tuai le malosi ma le nau ta I olo nā tunuu ma le a tutongi lava le Houthis se tau te le tusa o ana anga ia e whai ane whaasanga ia Israelu. Whai mai ua vi ia le taitai o Iran o Ayatollah Khamenei o sofainga le vanga whatupu whalawelawe lea wha mai ia e totoa tele tangata o Yemen ma o le mea sao ua lato whaia. I Ukraine wa whaeroa le presidente o le atunu o Volodymyr Zelensky o le a whaawau na tau Ukraine mō lona sa ulutonga e ui le o whafonga ina na lato wala au mo se while mu. Sauno Zelensky mariputia le BBC na tau te mana o mira while mu I se whainga whaai unga e whaia e I lato lava. O whaamtaranga ia Zelensky ua whaia I le mai a whaairoane e Moscow le oso whaia Ukraine o nofuanga tau marasi anga Lucia I le pōna pō. Ta wai sa whaonga drone se oso whaiai se tasi o nofuanga telewha nuclear o le power plant. O le amatang whaerewa yaso nei ua whaamania nei e atunu umai lua o Lucia ma Ukraine ua mai a whaatinoina. Se isi whetuia inga o pāngota se lau whaasfuluono mai tu umai lua. Ta ua le ripoti le whaia o fia e whaamana tuai le aso le tuto o tasi o Ukraine mai a Lucia po le Soviet Union I le awhepserau I watasi. O whaafetai a Zelensky le malo tele o Amerika ma isi atunu te tele o le rarangi I lo lato tutu whaatasi ma Ukraine ma tā Lucia I a whae wina loa le taua I lo lato o tunu I se teimi e leo toi mamao. O se au whainga tele o tangata e langolangoina Palestina na sāwaria no whanga ese I Australia I le whae unga le vaiaso ma o se tasi leo wha potopotonga o pito tele a I lato ua whaia I le atunu. Wai mai organisers po I lato sa atu whaasia le wha moe e o atu le rua se lau iwa sifuru wafe tangata pe atu whaatasi uma I lato na sāwawali I sini ma mele pone. Whai mai ore o ngā tonu rawa I o Brisbane e o atu le lima sifuru wafe tangata na iai. E au fia I fwoi manisi o whai pule masui o le senate na awa I solo te te nei ma tā ua ia le taitai o le Queen o Larissa Waters I le 9 News ua manino le leile leo o Australia e mana na o se while muma I a whaia loa e Australia ni sā po ni sanctions I a Israelu ma I a whaatanga ina loa le ave nātu office o soani I Gaza.
Talamuli wa yairi poti wa ta wai wa fua mai Israelu mo se whai ngā malanga aloa ia mai ia tunu o le Pasifika. I se pepa wha amtalanga wa tuina le ofisa le vai whafua Israelu lunga le upenga ta whailangi o le X wa whailo ia le minsta o Gideon Sa'a wa ia whaatonu rana ofisa mo le whai o sea whai ngā malanga e whaatala no aini awa noa wha mawhana iso tanga Israelu ma le Pasifika i le tele o vaenga. Wai maira lato whamtaranga e tāua tele, le tau lai o le lango Israelu i whaavaa ese whaavaa malo. Mai atangia fōi le lango i no whanga, wa iei nei ofisa o Israelu e pei o Jerusalema, Papua New Guinea fōi le rua whelua tolu, ia manisi ua fua iei le rumanai. E leo tāua le ripote le Radio New Zealand se whamtaranga mai atu moto le Pasifika e tusa o lea fōlo sanga ua whaia e Israelu. Tala nā le Radio Samoa mo le amatanga le nei vai asa. Ua nā o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. O te me whaari ai le tāleni al tamaha i lunga o le leitio. A wale aso whapito o tamaha ua la tamai. A whai e whiwhia lau tamaha e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga i talonga, ma tau te wala uria o ia e awai, i le tauwanga, tamaha whaasalalau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai e lau tamaha le whonga ino o le talonga le manu Samoa, o le community TikTok. O le tamaha e sili ana reactions i lunga o le Facebook, o le amanu malo i se whailonga, mo le aso whapito o tamaha. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo i laso whao si tema. Ma o le nei tauwanga, e whaapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai eona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Nalo fa Samoa, wa ule ne yo kasu tialu, a wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai
na sulungia ele masina me whaapewhea na ngalo atu oe a ita Samoa ole penina ole vasa Pasifika Tangi mai se matangi se mamoli atu ai Samoa, Batalasi Angi mai se matami E momoli atuai No uolo aina Samoa, Batalasi Angi mai se matami E momoli atuai No uolo aina Samoa Ja, talo lava le paia mawalunga o le whaafonga tā puai. Ia, mai se fo o lau sila mai moa, ele nei fo I vaenga o le aso. Ia, o tātou tūla lata fo I le manawa o ngā ruenga, mga ngai fo I whaiva o Samoa. Ina ua se fulu minute ua te ailei tū lai wha. Ile asonga fua le nei aso lua se fulu ma le lima. O le masina o kuso lua fe lua se fulu ma le lima. Ia whai ama whamanatu ia te oe nei te iwa ngalo ia o e le asoma le taimi. A o whea fo I le atunu. O lo e ma futa mai ai. A lo le sui fumanuia whatalo whatu ia te oe ma o whalo whatu. I le suafa manu ma lo le tātou ali I ma le whaola o Yesu Kiriso. Ia o anisi wharupenga sili atu I nā. Ua tawa o whai ai le mamalu o le atua. Ia mamalu faa le tala le lei, mamalu faa le anganuu, mamalu faa le malo. Ia. Awa o mea ia na sau noamba. Mamalele ia I le sunga le maria toa. Pa ia mamalu ia o te alu maa u le ele. Ai tali langi sa utou malo. Ma ia ave ia le faa loalo. E ao I faa lupenga. Ile a inga sa le vi. Le pai sina le nao le tala le lei. Alo tātou li whaolo Yesu Kiriso. O whata whaitaulanga I fia. O lo o tāpua I ai le au whainga luenga. Whata alofa I a te o tau. Ma lo le soifu mruia. Alo fo ia le whaano no manu I le atua. Ia awa se manuia o Samoa le ngata I Samoa. I Samoa I o le tātou ele. Ia e whapena fo I le leia tunu. Ma so se tafo le lalulangi o lo o atu I ai mai moanga o tā whaonga, mai vanga, ma ua nopia I ai Samoa. I tā whai fio le lalulangi. Alo le soifua manuia. Lea le taimi, a lea le aso, ma le I tū la olo e maua mai eile au. Nanga ma le tautua, le I a taua savea, le ulua I ali I se Yuli, Muritalo, Al Harrington, tu manu vau la vea le nei. La utu au na masani, vai le aso ngafua se io o le aso whareile, e le poro kalambe o le nganga I fo whaiva. Ia ai tā walunga. E le lui o le tātou tānoa. Ia ma le lau I le aso nai. Ia le lofisa o le atunu. Ia ma tau a ao I fo I ipu o le aso. Ia a ua tūla lata le nā. I malo longa o le aso sapati. Whawe moe sa manuia le ala whai o le atunu u le tai ao.
Ma leifo mai whanunga, leifo linga i le tua, mo moli la palapa o malo. Ia, pei fo no tō mafuta hai, ma le au whai ngā luenga, le sunga le li awa, o te vai meni le tai au, ia malona au waa. Se ia o mai le tō wha, po le whatalinga fo ia tia. Ia, whapea fo ia le tō wha ia se manu, Francis Ioane lewa to a mai an ma tawalunga atu ia lana tautua. Ia, wha mue le amol malo si fo i le asua tai au. Toi taliu mai ai, wha a wau tiu te mawhaiva, a wā le whaafonga anga a le atunu. Patalofa le pa ia maulunga o le tawhatolu o le tātou vāna nofo Samoa, pa ia wha le malo, pa ia fo i wha le anga nuu. Ia a ia maulunga se vi ingo le tua. Momoli masi e ana au na pa ia, maise le ainga sa le vi. Patalofa tamam tina mātutua o le atunu, alo le soifu manuia, alo fo i le taupati, ia malo le pale, malo le folau, malo le tatalo, mau tau wha no banu foi, ia mau tau tapo ia, whaiva, o halo matama whanau a Samoa, i so se turu inga o le lalulangi. Ia, whatalofa foi, ia i la tau o lo o i le whale o tangata mātutua, maota ngase, ia, pa iatu, a au wha mawhana whana, ai meise o au, mwhai ai o na tafi e sea, ia ti ngā le tino ona o whalefu ma pusi o tō whangai ngase o lo whengai ona o le soifua matua. Ia maua pula lango tō fo i le soifua ai awalangi e sei o koule mea ngā whapeo o le pula lango. Wa ele si ko inga ngā le masau walanga whela o koe masau fu malonga ngā vale. Se e mai i le sau whainga a le tātou a inga i lunga le api o fōlinga. Facebook page, ia whapea fōi ma le tātou YouTube channel, ia maisi lava fōi mau fola o upenga ta whailangi o le Twitter, o le Space, o le X, o le TikTok. Ia whamalo atu ia te utopo whea lava o loo whaingo fie ma maua mai ai ia leo. Nanga ma le tautua ale si ufonga o Samoa, le Radio Samoa sfulima i vatolu a mo i Aukilani i New Zealand. I lona o fisa whaasalalau au tū i manukau. Whatalofa i a te oe. Ia, mawafalofa atu fo i a te oe. Ia, mea olo o e whengai ma oe. Ngā luenga, ka whaonga. Ia, kia pasi, o le ala vale mea nai whai. Pabaloi lunga le ala tele, ia te utou o ave Tavale, ave Lodi, ave Pasi, ave Uber. Ia, po le ave Courier foi. Ia, a pole ave train, o whaiva e whai le ngātou i whale, o le vātetea, ia, whapea fōi ia le tō sivi ma tua mau. Whatalofa ia te oe, a wai tō tele mai mua mai Samoa. Te la tō o lo o mai mua mai Samoa. E te wabai e tu fōi le umi ai mai atua, whio soi mai lunga, o le tātou apia fōlinga. Ia, o le o wabai atua mua mai lava, ia inosia, Fatumiti, Tipi, Soli, mai Palmdale, California. Mave vea le whio sui mai al vanga leo, lea sā le nei, o le sāpati le nei i Amerika, ia whapera fo i tuila manua. Patalofa le uso ia Esau J. Moores from Sydney, Australia. Alo uso, ia, whamabua sa manuia ngā luenga nei aso, whapa ia, whepule ai, ia, whatalofa atu. William Brown, M.J. Maxwell, alo le soifu manuia, whamai. Alo soifu lo whianga handsome brother le atua severe, your sister and number one fan from Kahului in Maui. Yes, of course. One of my favorite places, very close to the airport. And I used to play and sing over there. There was a Kahului bar right next to the airport. Yeah, masani sa uta ma fa fifia ina le telo to sanga ua mavai. And then driving from Kahului all the way to Lahaina. And how is it now? MJ Maxwell, o mai le motu talu ona tupu ai le mu fo i le amatanga o le tausanga lena se mavai atu nei. Yo sua te o talu falava balole so fumria o tātou ainga o malava e Maui. Ia, whapena fo i le main island o Ahu.
Ia mai lātou lo no foi kona o maui o ina I maka wao le alu le anga I lunga I hala ya kala tu o tele I o tātou ainga Samoa e lala mapapa au na aso mua levi talo falava ia o tau uma o lo uanga solo mai lunga le tātou api o fōlinga fa talofa ia te oe manisi o le nā ufou e anga I mai lunga. Ia matu fo ia au te fatalo fa foi ma fa filo I le au palau vale me lau foi upsa me lau kau oi ma io e fa pena le fengo le mea a talo fa tu ia te utou ma lo le sei fu mnuia o mai se ia o le aku ngi upu ko ka alo mai ai tele io be mali o le atatu tala no foi ma fa so ia mana tuala ia na whaangata I le aso na nafi. Fulma le lua I le aso na nafi. Aso lua fulma le wha. O le masina le nei o kuso. O na toi whaia ni wha lawi loa. Ia pe toi whaia fo I ni meo ni wha talandoanga wha porkiki. Ua uma le taimi. O le taimi wha tāpulaa. E le toi whaia ia ni wha talandoanga wha pena. Awaku. La e fai mai tala no nga isi Aoauli mai si por kalam ia mana ia fo isi tilo ia le fo le komsina ia fa pena fo ia leo ia mai la tolo mate tuina le soli tu la fono I le taimi o fainga palota a le ua mai the campaign period is now officially over, so any other interviews or any political interviews on radio, television, social media, even in print media. Wa tau fia malava mea na. Ia le nala ai matai tu pea. Tātou te matai tu ina pea polea le mea le a fai. O ai le soli ale tu la fono ma le usus tai ile tu la fono. Ia, toi lua lava aso o na tātou tu vai lo lea e le whainga pālota mua. The preliminary polling is on Wednesday. Aso lulu o le aso nei, pa ui le aso luas fulma le fitu o le masina o aukuso. Ia, o na tātou wo lo lea. E silia ma le 5 afe, 5 salau montupu pālota whaapitoa. Ia, o I lātou e a fia I palonta whaapitoa nei o ta mamtina mātutua, e le lavalo lātou malosi, o nisi o le au whainga luenga o le a le awanoa, e whai le lātou palonta I le as whareile, aso luas fulmaleiva, o le palonta au tū le nā, lau tele a le atanu. The general election on the 29th, this coming Friday of August 2025. Ia, o nisi fo'i o le a fia I whainga palota muamua o I lātou o le a malanga ese ma le tātou tunu, ia, matu ua lau whanua be ele o Samoa. Ia, o nisi o mafuanga pe si mai, pe o mai ngā lurue, pe o mai ni whaalawelave, ia, po o ni aso whaapitoa, ia, po o le tuu o le malo, ma le usui o le fono, ia tunu mamao, ia ma peau whaamawai e fia mafuta mai ai. Ia ole na. Ia ole tāua fu o le aso lea. Ele fe tūle ia I fo ele ma fetine ia I le tātou polkalambe o le aso. Ina ia malu pui le soifua. Ele tau tūle avanoa le leile awa a o loi le aso asfaroile. Ia na vaila ele le kumu. Wa fia o mo tangata o tūle ia tu ia a ole amana ia ila. Lai ta mamtina mātutua, mai lātou le atotoa le malo siltino, le leile mafofau. Ai ia meo mana onga tu mau foi lele. Whaavanga vangai le aso tāua lea o le aso lulu. E alu e whail palota. Lisi vanga sili o na tāua. O le whaamrianga lea ua whaamama avenga mo I tātou lava o loa lalampapa au I Samoa. Tu la fono le sa ye mua le sunga tu le epa mele chapipi a fai e te matai I o I whale alupo a e te whai a vai I samatau po I alipata a o lo matai le te le stala I mwhaiona e palota o le vautupua I whale alupo ia
e te oso le pasi alu le vaa to e alu I o I whale alupo. A wane, talu ntula I mai ia le whatutua I le tua sabo o tas. Ia, o lātou le liu ina le tū la whono, ma solo ia nā tū la whono whati ngā inga tangata, whati ngā ulu. A wafo le la su e lo pasi se kia lue whelau paloka. And you have to because they are in the rule books. A o te unga nā, o le tū la whono uawe ese mai hai, tafi ese a. I le mana umi e tātou, le whetā lolo a I le vai aso a toa whātoa e tau nuu o le mea, o lo le stala ilo wingoa te palota ai. So you can vote from anywhere in Alipata if you are registered to actually vote in Whalealupo. How great is that? How beautiful is that? We save the money. Ia, o sefe le tupe pasisi ai. Sefe fo I male taimi. Sefe fo I malo wherwai. E alo la wala so o ange o se loi. La vea se ta avale. Ngoto se va. Oso se mai o sisi. Ia, o le ala lau mea ki alo e o I whale alupo I o wainga lai whatalitali mai. O se fulu tau sanga. O e whai a vai I mai polonga I Alipata. A le whatoa e to e ongo akule I olu. E ka kaunga e alu ma ave se ava se sau molia po se oso a le ase me te alu mo u I o. Nau ngā mai I la ngol fingere ki ngofo. E ale la. Ka talo fatu. O I lea. A lole sa I fumunria. Io e. O omi matufa le tātou polo kalambe. Io sua. O Peter and Eliko. Talo fa lava uso. Ma lole sa I fumunria. O Feira. Utuone, ia, talo falava, ma lole so I fumundia, wa taile ma futa mai. Hemi autanga vaia, talo fa heni, ma lole so I fua, o si aniva valo ia. Ia lena, to e lua la vaso, manatua, to e wha manatu ia te oe. O le a le saunoanga le fionga I le komsina o whainga panlota, le fionga le whaasina to le afoa, tuia filolo, John Stanley. Yama Alexandra Stanley. Koe whapopo I a kōle leil sua fole kumsinga. Awane I e whiwhi e whailau palonta. Awane I whamata uina oe e se tangata I le teimi e whailau palonta. Ia e mana tua le leil. Nā o oe a totonu o le potu palota. Ele o to e whaia whauni pupungi whapea ke lafi e ngā ae ruaku siska ngaka kuma kilo ia ke oi. E u mai alo patua o lo iai scrutineers, o lo iai leo. I nā, e mau tino ai, e mau sali lo saunga le mu. Ma le whatino ina o lau panota. Only you and your eyes only will see this. Unless ia o se whaatonunga mai I le tūla whono ma le whaamsinonga. Pe a whai e o I se mata upu o ngā honga fo I lea. E ala ngā tau ai ia le oso whaalava o le vaenga o le whaamsinonga. Ia pe sapina mai. Nā le winga lopuna nā. Whai a se court order po o se whaatonunga wha le tūla whono. Au mai ei ia le pe palota oi. Pe au mai ei fo ia se vaenga e tau na whaamaunia. Pe a whai ua soli le tūla whono. A ua amel ma ta upu le whaamsinonga. Nea ta ua le nā. Oi leu te wawa e tu I Peter and Liko. Ia whapea fo ia Joshua te ove my brother. O le mātou te inei I le Auckland Airport. Ia whai o kou ka whau ngā le. Malai wa lele au kilani. Ia po o tau ngā lulu e ai. Whātalo whātu ia la ngā ngai fo whaiva malai atu sa vea ia te o tau o malawa. Ia malatou fo ilo ngā lua I whanewhai ngā luenga. Le utou wawai atu a whatōlu ale tū lai whā, tū la lata fo I le mānawa ngā luenga, ma le koloki o le card, po le sign out, ia, tā ua tele le nea le nā, whamanatu ia te oe. A ua te alu ma ave se mea whai ngā luenga, ele o se mea le kou wainga. Leave all the tools and all the stuff that belongs to the company.
Awe ke alu fua mala u ku fao manga ngā koe masa mala po se iri po le ala vase mea ia e tā ua tele lo stai a me se foi lo fa maoni ia ma ua te tango vale i mea le falwhenga luenga awa o mena whatau i tupe ale falwhenga luenga mara company ina ia saunga le mu ele whaonga ina o tau li mai whaonga mea whainga luenga e whaatino ele ngā luenga ai alu lama oe ia le meo le mea whainga luenga le na ao le ale mea o mail si fipo whaonga i le po iwa wawa aila e motua le anga kele au lau mea ngai kaufai ia o te whamanatu i ate oi e ale tei mea turi ei oe wa e te leilo atu oi ai meo cameras fole wa camera lo umore mea pa wala o lawa i atau ina ia whaale tu la fono e ta tau o na whaasino atu ele company ia po le safety officer foi langa le mea sau tu la fono ina ia e loa ma le mauti noa ele i whaatu wina ele company ia ni mea poeta po ni cameras ina ia whai ai se soli tu la fono ina ia mori ai o ele whaingo soli tu la fono le ai they were there to monitor the safety of the place, working conditions, and especially the safety of all employees. Ya le fa pe o foi na mel nai e me foi le waki o e mo monitor o e po a me foi pe o fese me o e mo ai le foi nga luen o le temi nga lue tangata ya le vela na e fa tuai o e te foi se me fa pe na ya ele anga i lo record e mama i mau ai le temi mai mau ai la nga luenga o lo tausi ai i le tau ai nga malau whanau mo tu whalau ma le paka ma le susu ia ma le tau mawha i lungo le lau te tongi le fale te tongi pili utu le ta'vale fai whana ve lave i Samoa fai le whaatau le ai ave le sfulwai ave le alofa o le fai fiau ia vai le kele o me ta ua i tele i le lou whaamaoni ma le fai whaaleo lau ngā luenga ia e whaaloalo tasi le vai ngā sili o na tau to show respect to the employer and the facilities and all the assets that belongs to the company is a show of kindness towards the owner or the employer that employed you. Whaali ei fo ilo whaaloalo. E renga te le tau vāle lei ma le pūlenga o le company. Ai whapena fo i a seta le company. Ia matangata whai ngā luenga uma o le company. In return, you are paid well and treated well and looked after well so that you will enjoy the working conditions and the safety within the working environment. La vaila le tau o le mea lena. Ia o whaila, ma pida, ma Yosua. Ia o whai a tātou matua. Ia tātou whautua, ia tātou whanau. Ia o tau sustai. Ia o tau supervisor, ma e pule ma māwalunga atu. O la tū langa ia te o tau. Ia i fo le tai au. O le au tau se e ai i matila. Ma o tau tū i matangi olo. Ia ma vea fo o ni tai. O le nāmatanga luenga. Ma si i e lou tū langa i lunga. Ona sa e muli fo i ma e tau tua ma e o sustai. Ma e wha maoni. I e sa mua atu ia te o tau. E whasilia muli mai a mua mai. Ai e fia tai, pa masani e muli. Pa masani e muli, ma leu sustai. Ia, awa, e tauia i tātou. Tauia i tātou i ngā luenga lelei. Ia, pa ia, e te whamaoni i mea iti. O le ato fia oe te pule i mea tele. Ia no whaile le tala na fone. Le au na le ia ma le whamaoni. I nā ulu whale maia.
i le fia o lo li. Ma le li pule siri. Ai a whapea la e ke ula vale mai whale tonu. Whamai. Le au na le a ngai ma le ngaoi. Ma le tango lima i mea tango vale i mea whainga luenga. O le so e maua tuai lau siaki muri. Ia mai alua tuai loma awani e toi usu mai tai au. Ea se niva ma senga vau. Ia tatu tali e voi. But this is reality. It hits home. E le ma whaina se le mea le na. O feula motu whau talo whalava malolo se whamanria. Whamai o leo ke waku i manukau. Ia le. Ia o le manukau fo me le ingehi. Ai fie walanga e saula i le e whamai i le si ufonga Samoa. Tufal tato por klame. Ta ua tele. Ia le mea leo te wawa ai atu ne i ai. Fo ile mata upu lea awane i whawhewheina oe pe whamatauina oe. Ele pule ngāri i mawhai pule o se nu. Po o se i tu malo. Po o se komiti a se sui tau vā. Po o se sui whaolioti. Ele ai. Aua e te tuu au lafo ma ia aua ne i whaapopoleina o le mea na nai whai nana whai atu o tangata i ate oi aua nge ngalo palota mo le palota mo le sui le mo le sui le nai whai le mo le ua fia mawhiki lo unko na wa via kofu fal pui Oe o aluli poki o la e manatua la le foa vai is tu la fono. E le aini pupuni e toi whai o. E lo le leia tua oe le au whai palota ma le au ofisa umo o le ngaluenga. Tasi le afe fitu se lau le au whai ngaluenga. I le atunu u ato e whale palota amata mai puleono i se la whai maota o e kalesia se ia o mai i fono whawai ma tu mua atoa. Tasi le afe fitu se lau. Oka le toa tele. E se mai lai ofisa whainga palota. Ia e whapena fo ia i la tau. Ia o lo so soani e whea ia pusa palota. Whaitau le pusa palota. Ia ma whapena ia tutusa le lola le i. Ma le numera le tangata leo alu atu e whaila le palota. Itemize in making sure that these ballot booths are protected by police. Watu volfa malo il vasenga o li ima tamaitai. Malu o le malo ma le mtanga luenga o le leo. Ele ngata le fionga le minstau le malo tau ave whapena fo ili komsina. Le tofa au pa au ia e maise fo ia ila tau o komsina lango. Po sui komsina. Ia ma le mamalu o le vasenga o li i matamaitai le leo. Ele whaingo fie. Luas fulfai tula, tolu wao. Pe o le umivole na folo e le ia iona. E mata la pea, e mafisuia i maisifi, ia ona o le malu puia, o le palota le atunu. O tātou, e masalu salo. E iai lava le matenga le fale, peita iane. Ua lofa atu fo i le fionga le komsina. E mai le komsina o whainga palota le fionga to le fortu e filolo Stanley. Au mai lau tau whātua tuanga Samoa i a te au ma le mātou au whainga luenga ma le au waa atoa ma so stangata lava. Lea o le a wai i le whainga o le palota. Tangata whainga luenga. All the official officers tu uye le tātou whātua tuanga. Let's give them and place our trust in these people that they will do a wonderful, proper, and honest job accounting, recounting, and making sure that all these ballot booths and ballot boxes are well protected by law, by scrutineers, the police, and every other official involved in the general election. Matul fa malo mal faftai atu tau
ia ua ofo i nātu lo tu taiwi, ia whapena fo i o tu wanga waa. Ia e whaatino ele pānoto ma le whilwhilinga le tunu. Te olo tala sao. E o ma le teimi le nei ese le mawhana whana lo loto. I le taunu unga le pānoto le nei vai e le pāre whanga. Ai o lo u tali tonunga i ai. O se tala whiwhia. O se tala whiwhia. Whainga pānoto le nei e pa u mai fi toi tonu lava i tu ainga tai e mana o mia e Samoa. I tai lātou te whaia le mea mi o tonu, ma ana e le atua, ma wavala mai a lātou saunoanga e alo lofa i a Samoa. E te whaalongo lo lava, e te whaalongo lo lava, i le si o le leo le teitai. Ma e pe te whaalongo atu, e saua i tua le meo se whaatonunga ma losi fo lea, na i loa la i lea. E leo le teitai le nā mo oe. E leo le teitai le nā mo Samoa. Io. Teitai e te lavou. Le o tau sila iei ua mātu tua isi teitai. Mai ua le tatau na toi o mai. E lote upu whai al malo. Ma le atu nuu o Samoa. O le mea le nā. E loa ai. Le mea le mana o tele le mea le teitai. Tingana whai atu ua matua. Ua matau na ngalo mea. A o lea lava, e mana o lava, mana nau tango le tofi. Wa le ai ma lofa, i tupu langa o lalo vaua o Samoa, wa leva ona te tau na lato tāpena ina te taina. Whaalongo le Samoa. Mai au tau malama la ia lea. Tangata nei na whaia ana watau nei. Na utau sila fia. Ia le tele o taimi atu le epa man tulafona. Amna atula sui tulafona le sui ane. Sui tau. Le ala le kola le mātou tali ye yama tala noa. Nana le ai au se tupe sui loe tu lepa. O le se mea. Le se kola. Nta vai le kawa i fusunga ala kangaka. Fuki ulu ia o le makua mawhingi. Ai pafta winga istanga. O a foi ua le mautonu. Fe mai ngi la kufa le mea. Le lima se lau ni al tangata. Ai mai funga kasi al kaimi. All within the first 100 days. Bianga le laku ulo le masa miang sa ulo le tala le te whātua. Whalango le tupeo ala watu lo male meo le. Tasia le vai aso i le tausanga atua. Tu atu lo i tono le ATM. Not insufficient funds. Le ese tupe. Ai fa eko mai lau fa ke mai lau o le ATM ya ke o fe mai. I'm sorry, I swallowed your card. O no fo ma follow your card. Follow pakako. Watalo fatu Clement online. Ja, fa per foi lo tu stala mai tu sta tala le atua. Ja, nem real por kalamero nga I for favor. Le lo fatu ia kisa so le fai from Australia talo fai ma lo kisa lo lava le so for menria. O le uso ia tu stala watching you le atua from Australia as well. Ja, fa per foi o le si le talo fai. Lui kun wa you ma lo so for menria. Ai wele company le ngau fa ngoi nei le to TikTok chicken dela o sa o mai le ngole mo le TikTok Tigol chicken in Henderson Valley ya pole anga ia tule na I feeling on melena ia sa o Henderson ai fa mai era lu kono ni fa mai is a ver fia lo le ngangole to ina makongu mai ya mo fia proclonos Ai ngangole me uri fa mai I break your face or I slap your face ya le nala ya na mana ya o mai ka ko ngangu dunga I ai se niva
Angaia, o polonga, neu pena unasa, talofa lava, malolo se fumanuia, o faupusa tuala reti manu. Ia, alo, po manu foi. Talofa atu, ia te utau, malava uanga I mai lunga. Ai tufal tatou porokalame. Press the like button and share our program. Leo, Siosi, yeah, talofa lava, malolo se fumanuia, watching you from Mangere. There we go. Many of our local listeners and local supporters. Matatufunga Mua, talofa lava, malolo se fumanuia, watching you severe in Brisbane, Australia. Lesi vaenga tā ua tele mo le sila fia le atanu ai mese. Whamanuia atu I whainga malanga le tātu ainga. O le whatuatua le atua Samoa o tasi malanga atu nei New Zealand nei. Ia, o nisi o lo malanga mai le lo Hamilton, Wellington, Christchurch, Gisborne. Ia, nisi fo I lo alalam papa au I Otago. Ia, Dunedin. Tō tele io I lātou o lo malanga. Tangata nei, tangata tō toa. Na o I Samoa ia lātou lava tupe, ma o le stala o lātou suafa. Mo le panota, toi fo I mai. Ia lea o toi a ngai atu. E o e whai ma whaatino le lātou panota. Oka okai. Ia, o leu te wawai atu le... Ele au malanga lea pe mawale se lauli masfulu le au malanga lea le whatutua le atua Samoa utasi wa umana na whaia lātou palota o ia lātou le stala. Lea ua ngai. Ioi. Ia, tau maridi o le ase mea lofa ua maua le tātou ainga e tu watu I utou a ao. Ia, ina ia tua I ai la utou whātua whala inga. Ia, pe ātau nuu I Samoa. Ia, ma ia manuia la utou malanga. Ma oe whai le palota. Ioi, aune mai maua le teime o ai. Ia, ai le eise palota e whaia. Ia, le nā, pe I ai whawhasa. Pe I ai whawhasa. Ia, sau I se I o polenga oe, ia nai aruila, ia ke moe. Ia le nā. Vai o ki ngā loko, la mea ki ngā e loko. Ia le mea kalango fia la vai. Ia le tātou. Ai, e te tau ona whamanatu. Ia e mea na e peisi ai ia le afo I le whaingo lau filfilinga. Na o mia, ta I tai ta la vau le lei ma fau ma ua ta pena e le atua. E ana I le tulafono le atua, e ana maustai I le tulafono ale malo ma le tulafono whawai. E wavala I mea na te whaia ma sau noa I ai e alofa I tangata. Mauteni I solofa ta alofa lava malo, Teresa Ene, ia whamanatu fo I o le sunga ia whamanatu kei sala, ta alofa lava malo se fumanuia. Ia. E le ai se malo si anga o se pulenga li ima whai pule. Po se matai sa o lo tau ainga. E whaafefe ai oe. E turi oe ma le nuu, e whaile whaasalanga le nuu po le ainga ia te oe. Pe a ele palota I le tangata le manana o iai. Ia. Ia e malmalama le mea le nā. A le ni pua, ta alofa lava, watching you from Luatimu. I papa I sa taua, ta alo whae. Wai le mea uo o ku iai. Uo o. I le afio anga. O le whao taua. Ia, whapea fo I le ftelenga le alunga. Ale ainga ma vaenga malo le soi fuamanuia whaaftai atu I ngā luenga leo lo utou whaia. Whale upu, whalava au, ia o pelenga upolu, ta alufa lava, alo le soi fuamanuia. One ngalo ia te utou le vaenga le nā o watu. E se senga o tai tai. Mai o te pese atua I pe lava. Ina ia mana tua. Ia le alofa e wavala mai I. Nā o tātou loa le leiri mea na tupu. Mea uma na whai ele to ina lātou I o tu lepa. Ia, ele toi ave se nisi ana mea na whai. O mea nā ua uma o na whai. Ai o mea fo ina whai ele to ina. A le whamaria I nai o ia.
I le whaatino I nā I o lona mana onga. Tai peila o whanua. Ona nofo lola ia le masui. Ia le whawai. Sui le tūla whono. E whaafetaui ma whaatanga ai. Ona whaatino e ia mea mana o iai. Malana vaenga. So don't forget that. Awane I ngalo. Samoa lau whaafonga mai le mele na. Ma le mea fwele nā lena whai e nei le mataupu leo le LTRA. Le LTRA lua fe ma le vale. Ua te tele ai tālafu o Samoa. Ua whaasā Samoa o na toi ai tālafu. Whaasā. Ua ova atu ma le limit, ua ova atu lunga ma le whaatapula. Nā la ia. Tope lo ma le tūla whono, e wha ma le ina wha le tupe. Ai whau le tūla whono. O le Land Transformation Registration Act. A ia marama lama le lei Samoa. Lea la whai atu. Lea lava pepese fa me lein whanua ua whaia. Le aingi whanua u whaatau e asai na lein whanua. Ai whanua ua lisi. O le alale ngō le mea le nā. O le LTRA, le whaafsenga mai ai le Transformation Suinga. A o le upu sa o lava e tauna whaanga. O le Land Transferring of Title and Deed. Period. Wa oma. Wai loi tangata. O le taimi e fua ai so se whanua whaaleanga nuu. Whanua tau Samoa. Ma le stala I lalo o le lisi o le whanua le ia. E pule ai lo malmalo. Ia na pule fole o le malo po oi company e mai fafo. Po o ni company e au mai e fale tupe I e fafo le tātou te ou ai ma tātou ai tā lafu ai. Io, le te le hari taimi e te whaalongolongo mai e Samoa. Wa e le oto iei ni whaalawi loa mani meo ni whaatalanoanga mani mea whapena. Ai na o le talanoa tulawa I mata upu. Mata upu o anawa tau. Ia le na ta ua tele. Ia ai oe whai le palota. Mawhau I mea na. Mawhau I te tai e ana mausius tai. I le tula fono ma le atua. Ma muli I tula fono le atua. Ma le whaavae o Samoa o le atua. Le tula fono au tu. The rule of law. Ma le tula fono. E lima te I na I Samoa atoa. Constitution ma lona whaavae. Ia, malo o whaina tolowaa talofalava malo aso vale tui atua talofa malo le suifumria aftai le mafuta mai I le au nanga ma le tautua. Na tua la le eise sao. Ma tua fai la le LTRA lea. Lua fema le bala. E le ai se suafa o se matai o le ainga. Po o le nuu e ona ia le whanua tau Samoa lea. Whaaleanga nuu. Lea wale stala. And your name as the High Chief will not appear on the papers. You will not sign that document. Only the Minister of the Crown or the Minister of the Ministry of Land. A o le whatino ina lava o le mata upu lea. E lisi ei whanua. E le ngata ina maua le tupe a le malo. I le transaction lea ua whai o le sailia mai o tangata mai e whai le lisi I le whanua lea. Aina e tilo fwoi la e iai. E o le lisi le wha se fulu lima se fulu tausanga. E le to e pai ai se lima o so se tangata o lou a inga malena ua lua le tolu au ngā tūpulanga le ala a misi I le mea. Gone. Yeah. Now na wha manatu lava I atu o le mea le nā. Ina iei loai. Ballot mo le ta itai e atangia I lana saunoanga ma so sana tautalanga le alofa I a Samoa ma le ana I le tula fono le tua tolu. Ballot mo le ta itai ma le pati e manu e pui mai
Whanua whaaleanga nu o Samoa ma so o se whanua e o lava I motu lai ngā tai. Ma le vaenga e tauma I ai le sua tutu I o le tai. Wal na o tō whaafonga fo I el tu la fondo le na. Whai mai le malo atu le epa ilo na waitau. O le mea ngā tai le tafe mai o le sami. I le tala whatai. O I nā o whanua nā o le malo. O tō sisila o I ngā tai manua ma le motu la le o tāpanga, o vini. Lea, nā whai ei lisi le taimi le nā, o malisi o palangi, se e mai loa le ua I lima o le malo. Wha manu malo o le malo. Wha o ngā ai, ma le tula fono le nā, e tau o le Lands Taking Act, po o le Lands Acquisition Act. The Acquisition of Land Act. O le whao ina mai, ma le ave ese mai. Wha le tula fono o whanua o le malo, o whanua o tangata. Wa watu e whai ai, mana tua, o e whai tau le iai. I le vaenga o whanua o le atunuu. Nā o lo iai le article se lau ma le lua se o o le article se lau ma le iwa. So se taimi, e sui ai le wha o mea nei. E te tau o na o e whai se referendum po o se pālota le tunu atoa ma whaatala noa, the consultation process. Lea la o to e tala noa tu fo ile mata upule nei. Le LTRA. Le hape pese fa mai o whanua wa AVI whanua a leo te whai atu. Le tu la fono le na o whaatanga i o na lisi. Whanua wha leanga nu o Samoa. Au tau se sira la ieng. Le anga le me pele tele le loto ma le anganga. Mea sina ia le atunu. O tātou ele. O tātou ele. Awa o ina le whaasino manga o le tangata. O ina le tofi o le tangata. O ina e tau wala mai ei le tautua a le tangata. E tautua ai se suafa. O se ainga. Le ele le nā leo lo whaatustusa ne iai. E tafe le tino le tangata. A le aise ele po se palapala le tino le tangata. What the end? Yo, wakaput. Le ala le nā. O tātou ele whaaleanga nuu mo tātou ele lea. Le tino ele male whonga mutia o le toto ma le palapala le nā. Tafe le tino le tangata ola. So you see, the metaphoric comparison of our soil, our land, it is blood. O le toto, o le ele, o le pala, o le toto, o le tangata. Ta ua tele le mea le nā, aua ne misi a te oe. Ma fau, I le ta e wavala mai, I lana sau noanga e alofa. E le o le ta I whapea mai, ai, mga olo lava malo avele fangua le aveloa le se ko fala lave e se lo fofa o va fala maina ai era nga ka fi fala lave nga lo ko kongi lo fa poi ka malala. You see, Samoa, there's the finest example of it. Tasi lea fa ta inga silio na taua se lau pasene lo na taua. E whai ma whata I ta inga tā ua, o tu ai ngā ta I wa leo whātu, e leo se anawa tau tātou tue talanoa I ai. Tātou talanoa I tai. Mo lātou winga, mā mionga, o upu, o tu leinga ma saunoanga. Then you will know, this election will come down to the leader. A tātou woe mo mori anga waa, ma winga o se tangata. E na nau I ai le atu nuu, e ave I ai le lātou whaatua tuanga. Tali tonu mai le mea lea o tali noa tuai. E tā ua tele. E te le mana o ini tai e o mai e whaatu le tu la whono ina ia tautua ina ai, ma whaatino mea lātou te mana na o ai. Na oi lātou manai vahenga o le lako kengi, lātou te esosi fatasi, ma lātou leo fatasi.
ai te manatu le te tai. E tala vau ai te le tō whāmala na whautanga. So se teimi e sāu noa pe tu le iai pe pa u le sunga. E ātangi ai le lofa. Whasa fua mō tangata uma. Ana i le atua. Mausiu sta i le tu la fono. Ia le na. Ia. E maanga ia awala mea ta. Awala na. Lena taula papa. Io, tātou te le mana o mia. Ni meo ni taitai pe o hiki la. Io, pe o Hitler volele. Ia po o le to ina volele sa ia i saina o Mao Zedong. Ia malesi saina la leo sa ungo. Ong Jong U e poi e rengo. No. Ia, wapena fo ma taitai e North Korea. E mai umai le pule malos. E mai le pule wha komunisi. Ioe, le pule le nā, ale CCP. Chinese Communist Party. Au tātou te wha te tai fua iai. E le tutusa o tātou whawai. Le whawai o Samoa o le tua. O Samoa o le nuu ua uma o na tutofi. E le o se atu nuu e taliola. Mano whanofo ma whatalitali ni polo misi au mai e tangata. La tau wāhi e toi mai fui koe ka lepe e lako polo misi. Si ta mai taimi lava. E whai eise mea e mana au eise tangata. Ina ia. Ina ia toi fui le pule. Nāna fui a le pule. O la tau fu ina e toi ta le pel tu la fulu. Te ia o saulu whasi se langa alo ia. Toi lote i tono al palmene. O saulu whasi se langa. O le tasi ale teimi na whaile tu whanga halima se lau. O mailo inga. Ia misa alo male atu no. Mai tole. Vaila e upu. Upu e whai a kangaka. Ka i 5 kilo kalama na mamafa, ka i se lau 5 kilo kalama na mamafa. Fusu i fo isi kengi. O pa u i e o i rumo le pastop a lai whaia. Misa i kupe o pepe. Misa i kupe o kola. Misa i me vo i o pensionge. Ia ma misa mo i ai loa le mele whamea ka i 5 lau kasi al 5 lau al kangaka i kausanga ako. Ale niki koe ai i resis fulu kasi masinga ma le koru vai aso. Koe foi na whamanatu i atu e. Because this election will come down to the leadership style and character, charisma, personality. A leader that reflects love, compassion, sympathy. Mō tangata uma. Ioe, malo le na tolo papa. Kalo whea misida le. Alo sia niva, ia malo, ia tauta uma sifo Nicolau. Alo, aftaile mafuta mai le o langa mana te tuala tātou wo. E ia tātou tala i vai whanua lea e te tau na tā. Ia, whatasi i fui ma le tātou whatala noanga, ma le tamaitai o ati, mai le tātou whaleta wale o le Henderson cars, ai usi mai o lau whafonga. O le toi whasalawina mo le teimu muli, o tātou tala mai i le laumua i Canberra i Australia, tāpena ina, e le tamaitai a Miriama, a Lala Toa, a Pomare, usi mai a le whafonga. A talfatu le amatanga le nei vai aso i se whapoponga fo i o telefo le Radio Samoa.
Ua fola Vietnam fuafuanga e ave sea mai eire siria ma le afa miliona o tangata ma whaatonuina le tāpuni o pisinisi i le ai o Sanya i le tu i sauta le tunu ona o lapta inga e whaatatau i le matangi malosi po le taifunu Kajiki. Leo winga lolo wao le tau o fuafua e pasiane i lunga tonu le tu malo haina ani saina ma whaasolo nei i Vietnam e peona riputia mai i le wā ai tau o saina. Wai mai ufa o popo le malosi le matangi, mai whaatupra ia pea e o atu se lau 2 kilomita le itu rā. O le whamtarangara mai Vietnam o whaeroai, o le aawe sea mai le tusa ma le 5 se lau 2 no afe, o tangata mai tu malo ia, o le aafia i le amatanga o le vaesa nei. O whaeleo ngai na foi ma le siria le 2 o whai ngā malanga a le Vietnam Airlines, ma nisi whai ngā malanga o Toyotolo Po, a o tādi ai le vaenga lolo wao le tau o whautu nai le atunu o Vietnam. Ua oso whaia Israelu le vaenga le Houthis i Yemen ina ua mai ala lato whanai nane o seisi tu ai ngā missile foe a ngā ia Israelu. Pai mai le militeria Israelu e puna ripotia le CNN na lato was whaia se no whanga le militeria le vaenga le Houthis i le no whanga tono ro i le mauto le Palestine a toi manisi no whanga se lua o power plants ma le fuel storage. Ai te ti mai peto o wha ua maririu, pe ona ta ua le ripoti ma le isi ono spul fitu o lo o maririu ai pe ona ripotia le televise e pule ina le vaenga le Houthis i Yemen. Ta ua Israel ua whai alato o whainga e talia tuai i oso whainga whai pea le vaenga whatupu whalawelawe lea e whai ane ia i lato, ma e siria mara se fulu wa ale le tau na o fia i le lato o whainga. O le whamtaranga le minista o puipuinga Israel Gats, o ta wai, mō so se a upenga po o missiles e whanane e le vaenga lea ia Israelu o le a whaate le atu taimi la tau te totongi pe tau ia tuai lea o so whainga. O ta ua Netanyahu o so whainga ia whaeroa tuai le malosi ma le nau ta i olo nā tunuu ma le a totongi lava le Houthis se tau te le e tusa o ana anga ia e whaiane whaasanga ia Israelu. Whai mai ua vi ia le taitai o Iran o Ayatollah Khamenei o so whainga le vanga whatupu whalawelea whai mai ia e totoa tele tangata o Yemen ma o le mea sao o lato whaia. I Ukraine wa whairoa le presidente o le atunu o Volodymyr Zelensky o le a whaawau peo na tau Ukraine mō lona saulotonga e ui e le o whafonga ina la lato wala au mo se while mū. Sauno Zelensky ma ripotia le BBC la tau te mana o mira while mū i se whainga whai unga e whaia e i lato lava. O whaamtaranga ia Zelensky ua whaia i le mai a whaairoane e Moscow le oso whaia i Ukraine no whanga tau marasi anga Lucia i le pōna pō. Ta wai sa wha o ngā drones e oso whaiai se tasi o no whanga tele wha niukilia o le power plant. O le amatang wharewa yaso nei ua whaamania nei e atunu o mai lua o Lucia mai Ukraine ua mai a whaatinoina se isi whetuia inga o pāngota se lau whaasfuluono mai tu o mai lua. Ta ua le ripoti le whaia o fia e whaamana tuai le aso le tuto o tasi o Ukraine mai a Lucia po le Soviet Union i le awhepselau i watasi. O whaafetai a Zelensky le malo tele o Amerika mai isi atunu te tele o le larangi i lo lato tutu whaatasi mai Ukraine ma talo sia i a whae wina loa le taua i lo lato o tunu i se teimi e leo toi mamao. O se au whainga tele o tangata e langolangoina Palestina na sāwaria no whanga ese i Australia i le whae ungo le vaiaso ma o se tasi leo wha potopotonga o pito tele a i lato ua whaia i le atunu. Wai mai organisers po i lato sa atu whaasia le wha moe e o atu le 2.20 wafe tangata pe atu whaatasi uma i lato na sāwawali i sini ma mele pone. Whai mai ore o ngā tonu rawa i o Brisbane e o atu le 5 wafe tangata na iai. E au fia i fo i manisi o whai pule masui o le senate na awa i solo te te enei ma tā ua ia le taitai o le Queen o Larissa Waters i le 9 News ua manino le leile leo Australia e mana na o i se while muma i a whaia loa e Australia ni sā po ni sanctions i a Israelu ma i a whaatanga i na loa le ave natu office o soani i Gaza.
Talamuli wa iai poti wa ta wai wa fua mai Israelu mo se whainga malanga aloa ia mai ia tunu o le Pasifika. I se pepa o whaamtalanga wa tuina le ofisa o le vai whafo Israelu runga le upenga ta whailangi o le X wa whailo ai le minsta o Gideon Sa'a wa ia whaatonu rana ofisa mo le whaia o sea whainga malanga e whaatala no ai ni awa noa wha mawhana iso tanga Israelu ma le Pasifika i le tele o vaenga. Wha maira lato whamtalanga e tau o tele, le tau lai o le lango Israelu i whaavaa ese whaavaa malo, mai atangia fo i le lango i no fuanga, wa iei nei ofisa o Israelu e pei o Jerusalema, Papua New Guinea fo i le rua whelua tolu, ia manisi ua fo iei le rumanai. E leo ta ue le ripote le Radio New Zealand se whamtalanga mai atu moto le Pasifika e tusa o lea fōlo sanga ua whaia e Israelu. Tala nā le Radio Samoa mo le amatanga le nei vai asa. It's another one. Phil, yeah. Samoa. Max, VM, Studio. We're back. Silver Mike. Doctor. Only jam line, boy. Kisiba ai. Fire, fica fia mai. Fica minha e solo vai fire nice. Say my e say lot of my style, my shadow, my door, shake it down. Make your body go round. Luma lano, fire, yo. Fianga sui filoi o le manawa o ngā luenga ma le nganga i fo whaiva o le atunu o Samoa, le ngate New Zealand a o Samoa ma so se atunu o Australia, Amerika, tuila ma manua. Ia, whatalo whatuai i ate. Oe ma watu le wha malo o leo ua anga i mai i le sao le tamaitai o ati. Ia, mai le tātou whale tāwhale le Henderson Cars wa loa na whaipaanga ma le si ufonga o Samoa. Ya, wa fo se tatou li poti i le nei aso whavivianga na mai le uso ya fiu se mo le tufunga. Matalo fatu ati ma lole on sai ese le matango fio le nei aso. Malo se fo savea ya o langi mafu e se elo whapeona whafoina le sapo kalame masani. Ya o le fua lasa ina mana vanganuenga i o loo pa ia pele alo whamalanga leo le tua mana i le taune nei aso o ama le nai tua le sa ofisa o manuia mea uma. Manuia mea uma ai maiso le nganga whaftai o na ua toi. Mo fo nisi aso matango fie mo ia malulu a ole malosi o le sulo la. Ia, ua pei o mawhana whana ai lawa. Ia e vai mai foi. Le ai matua mawhi fia le jacket le whai tono a potu whasa lau. Ia, e ale sanga inga male atunu ui le so. Ia whasaila wasawea marwhasili ia o le nei aso atoa lava mai lava ana le ila le iwa tai au sa ta tala ai ia se ia pa ia le nei taimi
ia o le matua pisi lava ia le tatou faltaavale so tele lava le malo la tunu o sa faapena nga i mei apalaina la tu savale ia e faapena fo inisi fo io ona tatou ainga le sao mei saini ia la so konkarase fo io la tu savale ia o ana nei la ia fai lava se pisi ia o lo nga lulueni so le ofisa e fa uma ona la ia application for le malo la tunu le se fa pe na nga I mai nei aso ia ele sa punia so officer nei le tu la e ono malo va tai ta wo tele ia ele o to e mama o fo se te bi salo pe to fast full minute ia ta puli il tato officer ia ai fa wa pe ona tali atu ia ati ia manisi o le au fenga luenga e taua il full tasi le pona nei le fa ngai na mai o le tato Henderson Cars Facebook page o sa o lea ia sa ole le savea ia e tapunia lava le taso officer nei le tu la ono ia e tala lava le taso media ia ono le to tele lava le malo le tunu o lo fa pe ona fa to a ma ole se taimi e mana vai nga luenga ia fa to a ma o se taimi le po ia e wala au mai ai ma tuina mai fo ia la so details ia mule apalaino la so savale ia so e tapuni la taso officer le tu la ono ia ai o lo nga lulue pea ia nisi fo le officer se ia pa ia na nei le tu la suma tasi ia o ni tapuni lo le taso media pato aso te sala sai le tu la balu i malo le fa ngai na fo yo le avanoa e so ta e mo tatou tangata ia la le tulanga sai wala ngai umal tapul kala mele astronai wa eva vealu ia ia o le sona e sa faila vasi pisi sa so tele ia nei sa so ai nga fu sa fa pe ona malanga me la lo i Christchurch o Wellington ia e sai fo ale di mala sona i wat sauna sapuni ia o le lava e whanga solo lava ia sign up fo ia le malo la sinu ia o lo tu lava le whamua mua nei sa soa inga le malanga mamau mai ia e pe whamuni muli ia tato ia lunga nei o kilani o na o leo e laksa mai po le nofu lava tato lunga nei o kilani so le pe whamua mua lava nei sa soa inga ia le malanga mamau mai la lo ia malo vaftai ia toi whamana tu le tunu whai ona whai ia le application ia po le tātusanga fo ia le tangata lo o maualan pensione po le benefiti ia ahe fesoasoani iai ia le tangata e full time whatino ai ia le tātusanga aia ia whasaila sa vea mon sulanga lewa e tāua i sele tāua sele ona o se loa o le vale super seni o le malo la sinu o le papeona mala au mai sa so numero telefoni ma email mai o le e benefiti o le foiele o fainga luenga o matasi tamama tina matua le pensione so le tele lava i o lo vala au mai e fia mana o mia lava se soani fia mau se sa ia a o tulanga la ia e tau ona o ia inga ia tau ona ia ona o ia inga male finance e le oni tula fono ama so o tula fono mai o finance o requirements e mana o mia ia mole apply na savale ia o leo lo fa pe ona benefiti e mana o mia lava sa full time e se sa o sa full time ia sa le e sa support as a support person ia e sa e join the application ia o tulanga le songi no savale ia malesansa ya lo savale ia e songi lava o le benefiti ia o a faila o lo fa fonga mai ia po ai lava malo la sunu ia e sau lava ona ia se sansa full time ia sansa le so se si lava po sa wo lo sali lo afine ia po se la in a family member ia ia sau sa polo application ia e songi lava o ia le se ngai lava o ma le songi na payment o savale ia malo vai ia ona o le tātaimi ia e tāua fo i le whailo o le tātua tusi ia me se fo i mal tā telefoni e le aise toki ia o ai lava lo fia mana o mia se le sosoani ia awa se pole ala au mai o asi i le numero 24
I le ova se lau fitsatasi. A fai foi o le angalo ingoa po lo suafa, o le angalo suafa, o po le pack credit. Ia au se po le wala au mai au o lo ia maso finance. Finance lava maso lava ia maso se soani i tangata. O lo whapea o na low le income, ma le angalo ingoa le pack credit. Ia pete emaili mai fo ilunga le maso Facebook page. Ia na e alu le Henderson Cast. Ia male maso suasusi o tasiva fa 70 tribe i papasoe ia ono umala tata mi save ia tata filo ai foi sai au ia tata ma fani pasai chele lava ia wale lei fa table ta filo inga male tal noanga fo i le nanga male tutua ale Henderson Cars when we are telling the toy for ya tu mauto malawa pe amadava nga luengo le fifth nei ai ta filo i le swata au e fa soi fo ia pasai fo save mani sele la fia lo fatu alo fatu vai MJ Maxwell wa fefe ia MJ Maxwell i toi pase po mu telefone pe o melena po mu e America ia Japan ele amatanga o le taualo lua langi Hiroshima na pa ele po mu komika na matautia e o mai ele asole nei o lo o iai pea ia le fa le tonu o le soifua malolo ina o tangata Japani o isi fole le whanau mai le ato tino tu lol whafonga le tunu ona o meo meana e ta o le radioactive a umana pale pomu e ua pā ma lepe ma mū mea uma a o le kasa e sau i le pomu le nā e wha au pēa na ta ape e lunga le ea ma mānawa e whawhine fo i e o lo tau ave o lātou mai tanga po mai tanga tō tu lol whafonga le tunu ia toi ngā mela nā le mumusu i ei tātou. E tilo i mea ia e vevesi e la langi. Ga le ngā te i tau o Ukraine ma Lucia. A o isi fo i tau o lo whaia i le vau Intiam, Pakistan. Le tau o lo whaia nei e Israelu ma Palestina. Le tau o lo whaia e Yemen. Ma le tūlanga o lo iai le lamatia o le soifua o le atunu. La tātou o e tāle pese lea. e wha manui atu ai. Ia te i lātou umala vole na umala koloki le kāta. Ai ua sa uni loa. E a ngā i le whale. Malora ngā lulue. Ua tiu ai ta ua pa alo alo. Alofa inai matua. Tala le toe a ina. Sole alo malu faiva. Tau tuana. Lonu ainga. Lo ie vai tanga ula fala masi au ata ata. Lo sei puletasi ole auro mai so ama. Ola wailoa ole samo lava. Tau tuana le atua lo tata iala. Lauanga ifanua uati waita ua fa alo alo alofa inai matua tala le toea ina sole alo malu faiva tau tuana lounu ainga siota atunu eleilo ile faafanua a olau finau wailo aita ua malie ua malie malo olau pulelea ua malie faasao iyo lauanga ifanua ua
tiua ita ua faalo alo alofa inai matua tala le toea ina sole alo malua o faiva tautuana lounu maainga. Fa'alongo I le afeo tala I laua afeo a ua o fa'alongo I le tali mali I le pofi le mu e fa'apea mai ua e fia le toa tasi pea o le tamalele o oilena ua e alofa ia te au o aulea ua o va'aia le toa tele ua sa'ili se tali a ua o iloa ua na o e maua mai ai ua iloa matou mana onga ai le I whai atu sa matou upu o le tamalele o oilena ua e alofa ia te au o aulea ole alofa le mafa'afitia ua ole maungangana ole file mule mafola ole maumana tua ua e wala au mai ia te au I le loloto alofa ole tamalele o oilena ua e alofa ia te au o aulea le tamalele o oilena ua e alofa ia te au o aulea ua tonua I o ala ua tonua I o ala ua tonua I o ala ma I matou ua tonua I o ala ua tonua I o ala ua tonua I o ala ma I matou o le tamalele Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Osa olele fo iala
O nei o uma faufaunga ele umile masaninga pe ale suia winga mafati ai langona moto sile sotanga fili fole vau fita ai afai ole na lava fai pela luola ngapa pe masasa I aia ilewo uma fita ua sunga fa lava fuinga sunga fa ma ela sunga uma io e aluia oe o tele toe mana tuaina sunga fa lava fuinga sunga fa ma ela sunga uma io e aluia oe o tele toe mana tuaina alele ile ea tali lo manoko afea ea se angel we awina mai e fai masu o wa fa atafea o sa olele fo iala o nei o uma faufaunga ele umile masaniga pe ale suia winga mafati ai langona moto sile sotanga fili fole vau fita ai afai ole na lava fai pela luola ngapa pe masasa I aia ilewo uma fita ua sunga fa lava fuinga sunga fa ma ela sunga uma io e aluia oe o tele toe mana tuaina sunga fa lava fuinga sunga fa ma ela sunga uma io e aluia oe o tele toe mana tuaina alele ile ea tali lo manako afea ea se angel we awina mai e fai masui o oi wa fa atafea o fele mo kalanga e faia sa o fa maungi fainga a ole ngei wo e fi master le ai la sari sala fulu peki yo e misi mero spa ia por le yo lanki fengi kerenga kofu le moanga le me e kele ia fi ai a e o maunga le masesinga o ya ia awala le o asa e aru e lengi fo amaba ai ro mane vale le ke wale na sengo fo sunga fa lava suinga sunga fa ma ela sunga uma io e aluia oe o tele toe mana tuaina sunga fa lava fuinga sunga fa ma ela sunga uma io e aluia oe o tele toe mana tuaina alele ile ea tali lo manako afea ea se angel we awina mai e fai masui o oi wa fa atafea alele ile ea tali lo manako afea ea se angel we awina mai e fai masui o oi wa fa atafea E ole nā whawhianga sui whiloi o le madavo ngā luenga ea male ngā ngai fo whaiva o le tunu o ele nei fo I aso ngā fua. Le aso whatūtū ngā tā ai ese le mātango whia le uso so a ia o anda nafi le sapati o le aso tō nai ma le aso whareile o le vai aso o tūna I atu. Ese le mātango whia ma le anga le lei o le tua I le talo le tau I New Zealand nei e mo I aiangi malulu savili ma e whaalongo ina lava ia le ma ini fo leo le malulu. Ia, a le tātou te wa aia lava. Le sulu matango fie o le la. Ia ma maua e fo ia le mawhana. Ai o le asfareile na se mawai atu nei. Lea na wha awawai ia le tūlanga o le wha amsinonga o le tamaitai tusitala, tusisolo. Ia le sunga le pali I sia figao. Nga atu ia le swafa pali. Na wha ngā solo I nisi o moli mau a leo leo. Ai o leo o li potia I le Samoa Observer. Whapea ina ua tau nuu. O leo tātou tala noa I le whaamsinonga a o mea ua uma ona tolo lau I luma o le whaamsino. Ia ma tutonu fo o le potu o le whaamsinonga. A o leo la. Na tā ua I whapea o nisi o leo na mumua nga I le whale vai verseuta. O le mauta lea o sa iai ia le tamaitai o papali I sia fi giao. Ia whatasi ai ma le tamaitai professor. Lea ua tangata valeina ma ua maliu.
Sei tu lou le whaafonga mai a lea tunuu, le tamaitai a sina vaiana Caroline Gabbard, mai tutuila, fitu fulu valu tausanga le matua. O le aso lua sifulu ma le fitu o le masina o me o le tausanga le sei mawai atu nei. Lea na tupu ai le whaalavelave lea. E o mai lai le teimile nei o loo tau fia pea ia papali ia sia fi gal leo lo o masalomia. Ai e ta ua le boli baua leo leo. Wa uma o na tautino e le tamaitai na tupu ai le whaalavelave po o laumunu ia po tua ia. Mama salomia. Le whaalavelave nei o ia lava. Na whao o ina le maliu. Ma le fasiotia o le tamaitai professor Dr. Sivayana Caroline Gabbard. Au lea lawa toi te e nei le tamaitai. Io na mori anga uma. Na ta ua foi le mori mau lea leo leo. O ni a upenga na maua o i le mea sa i le tino maliu o le tinalea. O se samala. Te leilo lapo se samala. Fole le ke le wai e lua koe ngā samala. Samala fo le kui ai el molesima. Le te le alo na ulu. Toi umi lo na au. Au le samala, yo le samala kui fau. Mase anga ese po se neifi. O mela ai e lua le wali potia nei. These are physical evidence and exhibits to the court. Findings and investigation. O suenga la leo. Ane mele utu lai mai nei. Wale lopo whea mua wo iai. Whea le mea ua ave iai ia vaenga ia. Awa o mea whaitino ia e avea oni mōli mau. Physical evidence that needed to be brought to the court. Wale sili nā le utu lai mai e fua i le tala wali potia ele Samoan Observer. Fe o iai mea ia. O ai o lo te wina mea ia. A o fea o le matanga ruenga o leo leo. E masani o na ave iai ia pusa nei of evidence, boxes of evidence, files, and also physical evidence. O fea o tu uai. O silina leo tu lai mai te mila nei. Fea o iai, e te tauna au mai e luma o le whaamasinonga ina ia. Sila iai ia le whaamasino, o lo ia, o leo leo, male te maitai whaamasino foi. Ia manisi o le au whaatonu. So the question is, where are these physical evidence placed or hidden at? Pe ua leiloa i se tangata, pe ua tiai e se tangata, ia pa ua leiloloa, pe ua ia ile masau salonga. Somebody might have intentionally tampered with this or actually thrown away or hidden. Ia masau salonga o mana, po whelau iei mede. Ia wa a olola ina ua ta uole ngol te mai ta iolise. Eli ta uole whamsinonga au te loa lava o iai ia se suenga. A wa o na fo e mori maule te mai ta iolise Marie Schmidt. O lo o ia te ia fo inisi wha maumaunga. Other evidence, physical evidence that she has given properly to her legal advisor. Or her lawyer. La tātou nofo pēr, mata pēr, ele tūlanga o leo ua o iai ia le wha solonga o moni mau a leo. O le si vaenga matau tia le tā ua le wha msinonga o leo ua mai ona. O leo lo tā ua i mai uoso i fwoi male masalo salo le loto la tōu ia. Ona o lo tā ua, whapea. O le suenga, o le whaongaina o se la au malosi e le li pangta e suafa ia po kati. Mama liu ai ia se tangata
ina i a ana. Ia, mai na tu oila ia leo le whaila. I le sunga ia ma mea peni a mina. Le leo su ele nei. O le mata upu fo i le tulanga o le su ina o le maliu. O le tamaita i o Caroline Sivayana Gabbard. O le whaila foi. Sai lima o le sunga ia ma mea le sunga ia ma mea lea. O lona winga. E lua cases te tele. Lea sai lima o le leo si nia su ele nei. O le maliu o si vaiana. Caroline Gabbard. Whapena fo i male maliu o se tasi tangata mai le whalea ana. Na whao ngā ia i le tangata le nei. O Pōkaki. Ia se la au malus. 2 major murder mystery cases placed in the hands of this investigator. Le sunga e mā mea. Peniamina. Ua oso i basa salonga. E le fua i le o e le ini whana. E su e mele tangata nge o Pōkaki. Ua i loa le lei. He is armed and dangerous. He has already killed before. A leila al matangalwen. Ua oti ai les tangata. O le tangata lai whaatalitali mai o e swafa ia Pōkati. O lo o wha a upenga ina. Ma o lo o whaatalitali mai. E matautia. Ua oma ona ia whasiotia. Se tas tangata. A lea la ua atu leo ia. E leo a maia. Ele mori mau ma le whaamtalanga. Peto fia ni leo na o whaatasi mama mea. Peni amina. E voi lele ua o mai ai se manatu. Lua whaalave o le whioti ai tangata o lo o sa ili idia masusuina ai to o tasi li tangata o lo ia te ia uma whaila o whaalave ia lua ua maali o tangata. Ai pe whape whea o le tutuli e o e le aini o lātou puinga. Poni bulletproof vest. Poni a upenga manifanga. Ai to o fia fo in tangata na malanga. A o lea fo i se strategy. Lalo winga lupule na. A o lea fo i se lātou fuafuanga. O le oso fa inga lea o le angai. Lava whera o atu o lai whaatalitari mele tangata whasio tangata. He has already killed one person. He's waiting with a gun. He's been armed. Whoever didn't have that information, po ai lava, ele I loa le whaamatalanga o le mea lea, e matautia. Mai atangia I fo I le whaatamala. Alo pisa o lava le nā walae mori mautangat. Sa tau no ta pena. O le ale fuafuanga o le tātou wosafa inga. O whē me tātou te ui mai ai. Pe tātou te oatu le ala e tasi. Pe to o tolu nisi leo e mai leisi tū. Nisi tangata ma leo e a ngai mai leisi tū. You know, this is a dangerous murderer. This is a dangerous person. He has already committed a murder with a gun. La na. O lo foi mo toi masalu salo o la to ia.
O masau salonga whai wawale. And it's just an opinion. And I'm entitled to that opinion. Was there a conspiracy? Or was this ele o whaapea o tua ia? Ia le matanga luenga le whaatinoina le lato ngā luenga. But anybody with the common sense that knows that this person, Pokaki, is armed and dangerous, o loo wha au pengaina, mai matautia, lana soli tula whanua umana ia whasiotia, seisi tangata. La whawhiwhea na oe whaate atu whatawhata, masaele atu lima o tangata e oe pu e mai. Ai le ni latu au penga, le o whaia ni latu ofu. Po ni ofu e pui pui mai i latu ni pulwhana, po nisi manu anga onga, lea lava o tupu mai ei. Le maliu o mā mea peni amina. Ai o le leo foi leo. E eilo na sootanga, i le tamaitai lea na mōlia whaatasi ma le toono fo lea au fiai, li o le vea whaatau malama, Samuelu, Lisse Schmidt, o le tamaitai o Marie, Young Marie, whapena fo i masua whaimata, ma le sunga i lauli ar mari atua. O le leo foi leo. Na ia whaamatala e tusa ma le molimau a Marie. O lona uncle le sunga ia ma mea peni amina. I le teimi o whaasolonga o le whaamsinonga le nama molimau. Ai na whaiatu iai le lona uncle a o le i maliu. A o lei whasiotia ma tangata waleina e pōkaki. Tāu le mea sao. Tāu le mea whaamaoni. I mea umalawa ia na tutupu. E le ngata ia Samuelu. Ia whapena fo i. Mamori anga whaasanga ia i lātou. E le whawhauina o ni morimau, ma le tau mawhai e whaasese ina, ni whaamatalanga e uinga le whaalulaver maliu o tu au. Ea, le mea le nā a tātou, e uo mamae ma le mea le masaru salo, ma le matenga i le whale. O aina iai tua nei mea, o ai e malama lama i mea nei. A wā, o te tonu i le teimi mai te tau fo i o na wala au le mori mau lea le tamaitai o Lisa. Lisa Marie Schmidt. A wā i eile sootanga o mori anga o le tamaitai o Lisa Marie Schmidt. A ngai i le maliu o le tamaitai o Caroline Sivayana Cabot. Na paul melen tātou tala noai nei, na o mea ua umau na tōlau lau i lunga le whamsinonga. Aia le i o ina tala noa ina. Pesa pina mai fo i Marie, e whaisa na tala i le mata upu lea. Awa e onga. Ia tua inga fo ia Lisa Marie la tō ia whaasanga i le tamaitai paramia. Ia fi me. E onga tua inga o loo iai te tonu le tusi na ave i le fionga i le malu le malo. E onga fo i tua inga na ave i le loia siri. Male komsina o leo. A fuafuala iai. E ta tau lava ona iai se awanoa, e wala au ai le muri maulea.
nanga leo o lote le mataupu. Ai lona sootanga I mōlianga o le tamaitai o Marie. Polise Marie Schmidt. Na tatou ese maila ina ile mea le na. Tatou masalu salo tangata. It's only common sense to actually picture in our minds why pena whape o na tuli peni a mina ai tō fia I lātou na o. O le le lātou logic, strategy. Sa te tau na whaina ia pui ai lo lātou soifua. Pe ai se ana o ai e whaatala noa, stangata whapea ma. Tau ma whai e sai mai, ai le ai ni a o penga na wha o penga inai I lātou. Lea wa mafua ai le maliu. Nono winga. O whea na iai ia pokaki. Whea na tū mai ei. Na tū mai lungo se maunga ma se matie. Ma ia tilo mai I lalo. I se mea wā ai. Ma tā pena lo ma sao ni uni mai lunga I o. Wai loa mai tangata I e mua atu I lunga. E tō fia no. O whea na tū wai peni amina. Na I luma o se laina. Pena o ngā totonu. Pena pito I tua. Awa me umane wa fasili ngia ele atunu. Ma tātou masalu salo ai. Ina ua iai le matenga I le fale. O istangata o mawhau I lātou ia. Was this a setup or something or what? Because of the knowledge that he does have and the files of these cases that he was working on and investigating. Ia, o mea nā leo ua tūlai mai nei. I le mawhau. O le matenga, le masalu salonga. O ai nisi tangata I e lava la tō lama marasi le fia I le nei mataupu. O leo te wawai atu le na whaasolo I le so. Ia isi mo li mau. Ia matau lumanga o le nā whamisinonga tātou te tuli au pūpea. E lipotia mea ua uma o na talanoina. Ai tātou te leo o I mea. Ele I o iei I ele su enga. Ale whamisinonga I le mata upu lea. Ia papali I sia figao. Ia mali wai o le tamaitai o Caroline Doctor. Sina vaiana Cabaret. O lea ua anginga I lunga ua tusi mai ia se tasi o tamari. Mai le whainga malo tuila manua. Le fionga ia mai ava. Mai le matanga aluenga le Homeland Security. Le matanga aluenga lea. O le matanga aluenga o le puinga o le loto I fale ma le saunga le mu o le territory o Amerika Samoa. Tutuila ma manua. Ma o le tusili na. Leo te wawai atu la o le tasili tangata lo angai e le tusili. O lo o whaulutala angai e le fionga le li komisina. A o le tusi fo ile na. E te tau fo I ona o se kopi o le tusili na. I le sunga i atu le epo. Awa e pei o suafa I e lua. Lea na hanginga mata uai. Le tua ia o tutuile ma manua whapea o I lea o lo o sauwaile sa palai o le aisa ma le methamphetamine ma ua a fia ai Samoa. Lea la o te wawai atu o le aunga ma le au po le savali o lo o mai le tusi lea. Mai le Homeland Security le fionga ia mai ava. O lo siringia ai
ia le fionga le komsina o le tātou malo ia po le komsina fo i o leo. Te lenga ia ua pau. Ina ia tu i nātu ni wha maunga, mau tutu e wha mau ni ai o tutuila ma manua lea o lo o sapalai mai ai le aisa i to tono o Samoa. Mai tasi lea vaenga ua matua i matautia lava le mea ua o nei i ai. Au te tatalo ina ia mawhaia na whaia susu enga whaapitoa. Sa wawa aia tu le ki lipi o le mea le whangu o lo pipi i ai le paipa. Ai mi miti e te neiti mō lātou ofua onga matoninga. Ma whe pāsi ai i le vāo teine matama. Sa au te talo o tu foi. E le ngate le minsta o le tanga luenga leo. O le malo tau ave. Apena foi le fionga le komsina. Ma le matanga luenga leo. Pe mawhaio na ngā lulu e whaatasi male whaurulunga o a onga uma le atunuu. A e au. Ina ia whaatuina se vaenga whaapitoa ua tau le Special Task Force for all the schools of Samoa. E ese mai lava I leo. Ai ei mātua. E mawhaio nā oa oina ua li taia ma malolo, manu malo. Mai ei fo isi leo ua malolo, manu malo. Te le lo lātou o te mai, te le lo lātou o te mai, te le fo I o lātou wanga waa. E mawhaio na whao ngā, e wha malo sia ai, le te tau o na toio o le aisa, ma le methamphetamine I to tonu o loto a, o a onga uma le tunu. A mata mai lava, ia onga whate tai. Early childhood, se I o atu le primary, se I o atu le intermediate, se I o atu I high schools, kolisi whapea foi. Ma universite maululunga ma matata ese. O lesi foi tu la fono o 11 tau na whai. Is a compulsory test. O le compulsory test na. Lea o lo o mawhai o na whaatino ina. E le tātou whalapuputonga o onga whaasai nisi. Po o le whasili mai fo I a tātou pāanga I whafu. E watu ai le test na. Alcohol and drug, narcotics, compulsory testing. Testu leo. Testu matu ai mawhaia onga. Testu mai lava mautou. O lo I aile tonu al mautafono ma le parlemene. Every parliamentary member. Whaasolo ane I whaululunga o matanga luenga leo. Whaasolo ane I matanga luenga le malo atoa. Pisinisi ma company tu maoti. O I whaiaonga. Pe a whai o lea la tātou ngā ruru e whatasi. Ma pule ngā li I ma whai pule. O nuu ma whioanga. Awa o I la tau nā o isi leo. O tu la fono wha anga nuu. Tu la fono wha loto I whale. Ma tu la fono o tu maanga I whanua. Awa o isi tu la fono na. O tu la fono la vale nuu lava la tau ia ma la tau vau ma la tau tapu. Ina ia usiusta ia e tangata uma o le nuu uma le afiu anga ma le itumalo e te tau na le stala. Alo ia I le ofisa o leo ma le whaamsinonga. E ilo ai lea o iai le ta iala.
A tonu le tutusa le nei nuu matu maanga, le si nuu ma le si afio anga. E whaatino I lea taimi ma lea taimi. O ni mea whaatanga I o, ai whaasa I nei, ni mea whaasa I nei, ai whaatanga I o. O nei loha ila ia le tangata oma le nuu e au fiai, le au luma o tinamu tamaita, ia au luma o tane, le au manga, le sau whainga. Ma le whaulu lunga o lea nuu ma lea fianga ma lea I tumanu. Ua lātou I oe whatas, e whaama maluina tu la whano nei. Samoa, e ala na whano no le nganga. Awa o lea ua wawa etu nei. O tūpulanga lalo wawa I o Samoa. O le luma na I le nā o le tātou watunu. A o lea ua oso wha ia ma ua o oi I le tūlanga o le o whala au whaasaina I to tonu o loto a ma potu a onga. A whai lewa la o le o tātou ngāru rue whatasi. This is a collective responsibility to avoid, prohibit and to stop all narcotics, cocaine, ice, methamphetamine, hashish or marijuana from reaching inside the school grounds and campuses of schools or universities. I want to be a mondi ala nai tauna whai. Ngā lulu e whātasi umatangata. Ngā lesi nā me tāwu tele una whai. Su e uma amata mai I le fono tele le atunu. Amata mai le fola sili ona mawalunga. Ona I loa lea. Ai. Hei la tangata I e ta alo le mea lea. E leo se mea le lei. O se tūlanga. Wala matia ai. Ia le soifua. Ia ai mai se foi. O ta itai o le tātou o tunu umo a taiao. E matautia. Si mea le whafonga, o le toi whaasalawina ni o tātou talafou I vai whanua. I le ngangana peritania mo le nei I asunga fua. In this update, a Wellington jury has been hearing the harrowing conditions first responders faced during the Loafers Lodge fire in 2023, which killed 5 people. The 5-week trial has begun, with a 50-year-old man facing murder and arson charges for allegedly starting the hostel fire while 84 people were inside. Herald reporter Melissa Nightingale says a senior fire and emergency station officer first on the scene has given evidence. He talked about having to crawl on the floor in completely pitch black smoke to try and find any missing people, any patients, anybody that was trapped. A surge of gang-related offending hasn't slowed down in Levin, with shots fired at a house and a police car allegedly driven at while on patrol. A gang conflict warrant was put in place last Thursday following 4 separate firearm incidents in as many days, giving officers authority to search and seize weapons and cars. Police are now looking into reports of shots fired at a house on Vincent Street early Saturday morning. They're also working to identify a driver who allegedly drove at a police vehicle overnight before taking off. Acting Manawatu Area Commander Inspector Ash Gurney says police will maintain a visible presence in the community while inquiries are carried out. A banking expert believes changes to capital requirements will impact home loans and other lending. The Reserve Bank seeking feedback on proposals to lower the requirements. The government's concerned the current settings are inhibiting economic growth.
Head of Massey University's Finance School, Dr Claire Matthews, says a lot of people have said the bank's gone too far with those requirements. It's just taken the government intervention to actually force them to have another look at it. Hospitality New Zealand says it's about time we take a look at our major events fund. Prime Minister Chris Luxon signalled it could be up for a total rethink in order to stimulate the economy. He's suggesting we could follow in Australia's footsteps, hosting a major event every quarter. Hospitality NZ Chief Executive Steve Armitage says events are proven winners when it comes to driving tourism. And that's news. In sport, former All Blacks coach Sir Graham Henry believes South Africa are not the team they once were, but will rise for 2 looming tests in New Zealand. Like the All Blacks, the Springboks have a win and a loss after the opening 2 rounds of the Rugby Championship. I think South Africa gone backwards from last year, but they will be hugely motivated for the All Black tour. Eden Park will be a massive test in 2 weeks' time. They've got the ability, there's no doubt about that. They've probably got the more depth than anybody else in the world right now. The Rabbitohs NRL clubs confirmed they're aware Queensland police have made charges against Brandon Smith. The Kiwis international is reportedly facing the charges relating to drug supply and betting offences. In a statement, South Sydney says they've informed the NRL's integrity unit about the allegations. And that's sport. I'm Scarlett Switanovich.
Malani ua sola siali sa fai no mata itai ua te ia utino ile nei tala ua sau ua to e se ale fai fe au ole botu lai le nei ua mai marua fa ano anoa te le ai sa fenui vao tauma fai atu toa i ua na ole tino olo ufa amoe moe ua misi pe lilo lilo ua e fua le faiva sa fai o le suvangai a sola le fai fe au le vie lo ulo to tuifo tauma fai atu toa i ua na ole tino olo ufa amoe moe ua misi pe lilo lilo ua e fua o le faiva sa fai o le suvangai a sola le fai fe au le vie lo ulo to tuifo Ia le nā le vi i o le fio anga o salani ma lo fisula. Ia fa perfo i le ainga sa fendu i vao. Ia ma le ngafa o le fui maono o so o ai Samoa i le fionga le ngaftasi. Fa talo fa pitoa lava i le fionga le ngaftasi ia fui maono fata si a le ngā. Ina i Henderson po Glen Eden foi. Ia fa perfo i le faletua ia leo pepe. Centenary ia male no foalo male ai ngali alo le nga lue malo fo le tapu ai mai fa mo lo manuia o lua ia fa pe fo ia tato pepe teine la itina tamu mo solo mo la vale aftai talo ma tapu ai mai ia o le ason nafi na matua i fatu muria ai ia le maota o Samoa i mangele i le nofoanga utu o le fionga i le tama le malo. Lana fionga ia awhemata palusalue wha po le lua. Ia po le fionga fo i le toto ali ia to filau. Ia po o le fionga fo i le swafa ia le malu. Ona ua tuba ese atu ia no nisi fo i o whaalo lave tutuangia whaale ainga i Samoa. Ma le whale tua. Whatasi ai ma le tapua inga o le whainga pānota ma le whiliwhilinga le atunu. Ai sa ia malele ai i se whato whaala inga. Ina ia talo le pa ia mawalunga o Samoa. Ta wala atu le whono whautua a le atunu. Fatasi ai male maftanga so fatasi a whaiwhi au Samoa i au kilani nei. Ena ia awhio mai. Ma tātou ulu whao i le maota o Samoa i mangele. Ma tu fatasi o tātou loto ma tātou sāva vali. Ma momori atu i le ponati o le satouro o Yesu. Mana onga o Samoa. Ena ia manuia lana whainga whiliwhilinga. Ina iau o manu, le whaato whala inga le atunu u atoa, i lana whainga pālota i le aso lulu, ma le aso whareile o le vai aso nei. A vea whole nei a vanoa e momoli e tuai le nganga whaafitai. E le whaatou tainga o le tātou whono i le aso nafi. Lau sunga le toina malolo, manu malo pensione, le sunga ia mamea tanielu, ia whapea foi le whaletua, ai maise ona soa tau e pei ona iai, le sunga ia pule pule, ia whapea foi le sunga ia arona, ia maise foi le sau whainga a sunga i whawhengainga, ma le whionga ia patele Michael Enderman,
Reverend Filimoni tuinga mala, ia male to o tele o tau. Le au whainga luenga to tofi sa o tau wha malu i le tātou sauninga i le aso nafi. Mai te wina foi le tā ua tele o vi inga o le tua. Ia ma au mai ai le nganga tā ua tele. Ina ia tātou tuu whatasi o tātou loto manganga. Ia file mū, ma file mū Samoa. E lana whainga whiriwhiringa i le neiva yaso. Ia fili se tasi e mango, ma le tautai o le tai. Ia fili tupetoa ma le manoa. Awa wana o oe ama lau whiriwhiringa ma le atua. E le ai seisi, na te wha ma tau wida oe. Ao le au tū, o le launga le to ina le asan nafi. Lea na o launga atua i nei. Fili te tai e ana mausius tai i le upu le atua ma le wha vai o Samoa. Fili te tai e atangia ma wavala mai. Ia lātou sānuanga matulenga. O lo o iai le alofa moni ma le wha maoni. I tangata o le atunuu ma Samoa o malawa. Lea nāno o wātua nei le se senga o meo teitai ma lātou sānuanga. Teitai e tu la fua i upu. E la ngona i nā le wha sausili ma le manao. E le wha sili au pule. Sui le tu la fono ma fai le tu la fono e mana o e whaafetau i maona mana onga maona tu inga ngaunga. A mana o le malo e fai le mea lea, pule le malo. A mana o le whanua, ave le whanua. A ele tangata e whala velave, tongi tang malala. Ave e whal pui pui. Ia wheni mea ua whaapena whai. O wheni mea ua whaapena whai. O whanua, o mea tō tino, o mea sina tangata. Ale alea tu inga le fonga whapea. O atangi ai i se lofa. Ia sa moa mon tangata maana mea tō tino, maana mea sina. Ie le talia e lo loto mo lo mafofau le nā mea. Mai tō tele tō ina. Ma olo mātua lātou te matua piyama leo. I lo ulangona ma lo loto le nā. Mai lo tali tonunga. Wa uma le taimi o tō inga polokiki ia wa te tau na toi fo i Samoa. I lana tū ma le anga ma le vāna nofo. Ma whapena fo i. Ia i la tō. O loo tau mawhai e tai Samoa ina ia maualona fi le mu. Le mea tonu le nā. Le launga le nā le to ina i le asona nafi. Fili te tai e au auna ma ana ma muli i le atua. Usi tai i le atua. Ina ia tala whea ngai tu la fono e whatino ma le whaavaeo Samoa ma le finangalo le atua. Ma le alofa i tangata. O le tāua le nā, o le saunoanga i le asua nafi. Mai sa ufa yatu o i fo. O le teibu mua lea. O a tamua ai le tōtō sina. O le pai sina o le ngā ruenga le atua. Masani ai le te leo teimi. Tula i atu le atau o savea. Ia, e whaafeiloa i maro. Ma ofu alofo i le atunuu i le tātou tū, ma le anga i whanua, ma le tātou vānu nofo, ma upu e masani i le atunuu. A onaf. Le mātango fie foi. O le tūla i mai o le pai sina. O le launga e tū whaniu tū. E le aisisi e to e whalave iai. Ma malu foi. Ma langona ai le tāua o le nganga na au mai ai le tū. I to tonu o le sauninga. Ia le tāua le nā. Whafta i atu. I le sauwha inga i atu tau. Le toi ina whapea foi le mamalu o leo whainga luenga tutofi. Sa tāpua i o e foi sa whai o lātou whaiwa i lea sona nafi.
Ia le nganga lava le nā e tasi. Whaftai ta maam tina mātutua o tupu mai e o le atunu. Sa ulu whao ma whio mai, ma tala mai au. Ma tātou whēloa i ma sangi whiwhi ai. A wae peo nau whai atu. O le vaitele lea o Samoa. Le whono whauwhautua. Ma le langolango sua mai. A le ofisa o le fionga le konsula. Ai maise o le wha malu malupea. O le mafutanga a whawhengainga. Samoa i aukilani nei. Wa mori e tuai matoe awatu le whaafutai tele i le tātou sauninga i lea so nanafi. Na la ngona ai fo i le loto male whaamoe moe. Wa mai ona tutofi e le tua i a whainga malo. Ma ua mana o mia e Samoa ni te tai lātou te toe whafoi Samoa i lona file mu. Ma ana i le upua le tua. Iwa. O le tāua le nā. Matua i le whamalo ma le whaftai, whatumulia le tātou sauninga, tō telefo i le tupulanga talavou, awa, o le manuia leo Samoa. Sa iei fo i le aso nanafi nisi o alomatama whanau o le atunu. O lo lātou tau sinio, ea manga i fo i le whainga panota, whaaloto i fale, mapulenga wha i tu malo. I au ki lani nei ma New Zealand atoa. The local council, local board elections coming up in the next 2 weeks. Ia, iai le manatu e tu inatu fo iai ia le tātou whamanuia, i uso matua whawhine o alo matama whanau o le tunu, o tupu mai o whale tua matausi o le anga atu le tausi ni onga. O le whainga pānota Samoa o le atunu u lau tele ma le pāle mene. Ia ai o le whainga pānota la ititi le na whaaloto i whale. Ma whai tu ma lo a New Zealand nei. So o ai ma le lātou whainga pānota ma le whiwhiringa. Lau tele, the general election in October. Ia. Nā ua sila ma mai mō fo i lunga o upenga ta whailangi o mga ala o lo tutu ai billboards ia ma whailo fo i o alo matama whanau o Samoa ma le Pasifika i auki lani nei. O nā o mai leo la u whasoa e le mata upu lea. Lea lava o lo whetoto ai i le pule ai e mawhai ai o na whaia tō whinga. Ai la ufo i whaitau atu e le whawai. E tu sai ma le avea se whainga malo tau ave le teimile nei. E le ai a se ami o tonu o tu lai mai ai. I le wa ai le nā a tangata e mai se fo i la utilo e wa ili le tu la whono. Na o fo i le vai taimi o tūle epa. Na ta sui u mai fo i tūle epa le tele o tūla whono. Whai o le LTRA. Whai o pili e tolu fo i e. O whanua ma swafa. O le teu teunga o le whawai. O le whatu ma oti. Ma tāwa vai ai whaamsinonga e lua i ata i lua ulu o le whaamsinonga. O whanua ma swafa ma le ulu o le whaamsinonga o soringa tūla whono. A o avea fo i pēr tūle epa, ma malo tau ave. Na ia to tofi ai se vaenga, o ni tō whinga, whaale whaavai, whaale pāle mene e pei ona, tō whia ai ia le komisina o sulu whainga, po le ombudsman. Aolo o ta oto le whaavai, so se taimi, e iei se malo tau ave, whaau. They have a limitation of power to do so. O le mea te tau na whai, o le whatatia se i mai, o le whainga pānota lau tele a le atunu. O no mai leo le malo fau, ua whai to whinga ia wha le pāle mene, ma to whinga ia wha vai.
but not the administrative callings. A wafo lea yei ACEO po deputy po assistant CEO lātou te tau ave ina tofinga. Ai whatatia, tofinga ia, whapale mene, e te tau ona waba ai, i le malo si anga, o lo o si pela mai le whawai. Lātou te whai ai ni tofinga whapea. Tasi leo tofinga sili ona tā ua, i le malo o Samoa. Foreign and Trade Chief Executive Officer. O le matanga luenga lea, e whaso tai umai matanga luenga whavao malo. Leo o tofia ne eile fionga ya pestata ma langi no mea simi. Ua tolu ai I paia inga. Mai lafo I si la fia ele fionga te mai tai pare mia. O le CEO lea. Po o le tofinga lea. O le tofinga o lana vaenga e lalo le pare mia. Trade and Foreign Ministry is one of the portfolios under the Prime Minister, the Ministry of the Prime Minister. And it's very important. Tau tele tau na ave iai, ma fufonga, ma le whaamumua, ma tulanga whapena, ese ma lo ato. The cabinet of a caretaker government has limited power, and its jurisdictions is also limited by it. Lesi vanga sidu na ta ua mo le sidifia le tunu. E na o le tolu se lau miliona le tupe na tō mai le tasi ma le lua piliona ta la. Lea na tu ue fai I ai le whaatatau ma le whasoa ai te I ua le pasia ma le I susu e ina se lau pepa o le tala whaatatau o le tupe. O le lua sful ma le 5% o le tasi ma le lua piliona le nā. Lea na se I mai ai le tolu se lau miliona ina ia wha ngā yo ia pea le malo. Ma whai ai te tongi o tangata whai ngā ruenga. O le si I mai atunu ui fafo, I le teimi e tūlai mai aini whaalawe lawe, ia pa oni ngase to tu ngā, e mana o mia ai ia ni tonga fitinga mai atunu ui fafo, e maua ai ia le lawe ai pa oni tautonga. E le iai ni tupe na whaanganga mo ia tofinga te tele. O lo o iai ia deputies and ACEO e te tau o na lātou whaua wina le vanga na pitai o leo o tali le palemia. E le pule lātou e whiutanga inga ma me whai e le PSC Public Service Commission. Lea la whai atu e leo mo le tala lea. La wha whea na whai lea vaenga whapea. Awa a whai ua whai whapea a le mal malama I le tulafono. O le foi lai soli le tulafono. Having Public Service Commission decide the administrative principle or regulation without cabinet, the full-fledged power of cabinet. It's only a caretaker government at this point. Ia lea la o tātia I whapenai I le mata upulea. Whamai o lea na soli fo I tu le epa I lana whainga malo tau ave I le paia inga lona sfulma leono. Ia le fo la o soli e fiamei. So it's okay? Does that answer the question? Is that okay? So because Tule Epa did it, so I and you can do it as well.
Ia. Tātou tala noa ma whaasoa ai fo i ina ia maal malama le lei ai ia le atunu. Whela le sao nei mea. Nā le manatu ala te ngata o le a sui lo male mea. Whai atu lava o la ai le tu la fono whatun tonu. Ma le malo si anga ua wha tāpulaa. Ai whai ai le loto le tangata. Awa o te tali tonu. O le topenga ma le whaana nati o le whaatino ina o mene. E whaulinga ma wavala mai ai e leo whaatuatua ina e nisio i la tau nei. E toi fōi mai pe toi manu malo mai i o la tau no fōa i le pāle mene. I le whainga pānota leo la whai nei. Ai i o mai le malo fōu. Wa uma o na whai o lātou to whinga. I matanga luenga nei. Awa au te lor tasil nā mea matau tia lava. E ono tū la i mai. I le suinga o se whainga malo. Fo i mai. Ni milo atu le whainga malo fau. Wha malo lo uma lava. Diplomats. Dignitaries. Mawaenga uma ia o konsula. Komisina, Ampasa, all the foreign diplomats. And that's what I'm saying. I guess that is why the urgency of this matter has become part of the principle to actually select and renew or reinstate new contracts to these people. Whawhaua kon kalati. Ia te tilo lai ai. Nā ua whoringa mai ua pule ia le pisasi. I le whaatontonu atu o le tula whono autu. Le foi la o lava i le si vaenga lea. O le manino pe na wha pe I a o le a le mafuanga na wha malo lo ai. Mo le liba I le ono masina. Ai le ai se tala ua au maia I le atunu. Le fionga ia to le fo pativaine te vita. O le pule sili ma le wha ululunga le na. O le isi ia tātou matanga luenga o le poutu le na. O le tamau a inga o le atunu. Le pūlenga o tangata tāwhau mai. The Tourism Authority. Samoa Tourism Authority. Ia le lau o toi to tofi fo I ai. Le sunga ia pongi. Ai wha malolo. Ma wha tāwhea, ma wha tea. Ia le tamaita I le fionga. I le wha sina ia to le fōa pati vaine te vita. Without a said, expressed, written reason at all. Whātua I fo. Le tātou te nofo ma mata ai maise la roa o le atua. E whaita tala. E whaita la o. Ma wha maal malama I tangata. Ma fua anga o nei mea. A le se ma fua. Atu ai foi. O le tā ua le nā upu I e tala no so o I tangata nei. Transparency, accountability, good governance, honesty, the conflict of interest, the oath of allegiance. Tautonga, ma le wha maoni, muri tai, me la ia le tala no I le to ina. I lana la unga nafi. Ana I le tua, lenga o le tua, lena whai il tu la whano le. It was God's law that government laws are derived from there. Tusi mai le tu la whano le tua, tu la whano. E whatau tei ai whainga malo. The democratic process, it was the system of God. E iei tu la whono e mai fwoi ma le sao le tonga o le tangata e whiri ai I le whaire mea lea.
Au leo uma le whata oto tu la fono whawai ma tu la fono teu ma tu la fono whatonu ai tu la fono au tu. Lea lava ala ele mawhaiona whai. Ala ele me pese ai la. The rule of law, the rule of law. La ea le sao nei mea. Io e. O le tala le na. Sa au tau whafonga au ma whasoa ma le whionga. E le sui pāle mia o le malo tau ave le vai aso na se ima vai atu nei. O i titi tasi le i tūlā ma le awha pia lata fo i le lua i tūlā o whatalanoa le whionga le tamali. A o tāpe na atu i le tūlanga o le whainga pālota ma le whiriwhiringa. Ia, ma le nā o to o lua ai sui o le nafo o sa le aula. Nganga e maunga numero tasi. Ia manganga e maunga numero lua. Ua tawhai fo i a whina ngalo o tamali nei. Ia, la tātou woi le palota, tō whai o lo whipōwa Aoauli, salu. Ia ma le whionga, i le Saoauli i atuala, te vanga, Iosefo Bonifacio po le whionga fo i le matua e a whamausiri, i le na fō leo sa le aula. Ia sa o tau sila iai ma whaalongolongo iai, i le matau tia o mea na tutupu i le whā tausanga lena, i po ole tolu tausanga ma le sifuru masina. Nena iai ma mau popo ai i le whatutua i le atua Samoa utasi, i le tolu sifuru ma le 5, o ona na 4, na whau ai le malo. I le matau tia, o le tolu se lau miliona extra, tupe whasiri i lea na maua i le whātau sanga lea. Na ao mai la fonga tangata, ao mai tiute o loa whamomoli, ao mai i le VAGST o pisinisi. Lea la, sa autou whafonga fo iai. Ina ua matua i mawalulunga ai tā lafu, a Samoa i le vaitau o tuile epa ma le HRPP. Na tā ofi mai loa e whale tupe o le atina e whale tupe o le IMF, International Monetary Fund, tā ofi mai le WB po le World Bank, e le mawhai o le toi whatanga ina o tau te whaia, seisi ai tā lafu. Waka putu le mea, le ala le nao le whatula i mai, o le tula fono o le LTRA, lua afe ma le valu. Wale ma whaio na whaio ni atinae. Ai wa whai le system e ta o le torrent system. E ma whai ai o na lai sene whanua nei ma le stala whanua whaleanga nuu. Ma lisi loa, ma matala atua i e whatau. Ioi. Whe mai the LTRA luafe ma le valu. Lands Transformation Registration Act. Ai lau tilo iai. I le whanga ino le torrent system. No, it's not. It is actually this one. Land Transferring Registration of Deed and Title to a New Ownership. Ka pea ko e vale le ausuru i. Malama le le ausuru i le me pea ona matua whaavasenga ma matua whaala popo a mata. Matua wha ma ai le mawhauwhau. Ma ia e loa the ambiguity of how these people try to fool us. I le swing o le tulafono lea. Le la fa tu Samoa. Manu i o whanua. Apo i o whanua. Ballot ma le poto ma le lofa i whanua whaleanga nuu o mea sina lo a inga. O le lumana i le na leanga o Samoa o mana tofi o lea. Ele malona whaasino manga. De ngātai whale le nale. E le o se atu nuu whaatali ai pe tali ola. Pe te whaatali e sausisi e toe sangole. Se i a ao se mea ai le muri o lana ola.
ma se toe sangone. Ia mana tua le tala le nā leo a watu le atau e te oe. E whai e lau filifilinga. Filifili te tai ana i le atua. A lofa i a Samoa. Tau tala i le ava ma le whaaloalo. E ata ngia ai. Le onga tusa. O tu la fono o le tangata ma tu la fono o le atua ma le whaavai o le atunu ura nei. Alofa mai le atua vai lua tusa so tātua manuia. Anga le leifo i ngā luenga o le a whatino o le au sifpo. Au ilunga o le ala tele le mamalu o le atunu ua mānawa ngā luenga ma ngā ngaifo u tau whaiva i nei aso. Ia, tau tai le atua. Tau nuu ma le manuia i maunta malawa. I manuia i a tali ngā sua ma osi ngā taulanga ma whai ngā malolonga le poa nā nei. Le au whai ngā luenga tatofi le atua. Ia, mana pēr lau tau tatalo. Lau tau whanonu ngā manu o wā Samoa. E whape nā fo i a tau tau. Le au whai ngā luenga ua malolo man malo. To ina malolo mo la tau whalitua. O au tau fo i o poutu o ngā luenga. E tua atu iai le whaiwhi au fou malona whalitua au lei. Fou o le whatu au mai e. Whatai tai o na tausi se mata ngā luenga po se e kalesia. Ta maam tina mātua. Ya, mau le mawhanawhana. Ta au i whaalelei le tino, inu whala au. Ia, ma whape nā, na manuia, malolonga whaafatai fo i lau tau tatalo. O lo tuatua i lumo le tua. Ia, Samoa, malona wha moi moi. Tātou la lafo i lumo le tua. Le wha moi moi o le atunuu. E nina yaso o mua mua. Wha mangalo fo i se leo le au onda nei. Lau tau whaafonga ua pāo papa. Whaafo i mai upo le a taua si i toso i tai i le ainga le tai e whaata ele e le matawhanga ma māma iai. E tātou wheiloa i le asua tai au. Ia, ma whapea nā fo i. Sifpo, nui ali i lau tau ngā ruenga. Wane iai seisi masoe i a pe whaibea tu la fua i fo i le levo le po a pe lau masini. E re o iai tono lau job description i le mea whamei ki kangoe. E se ingi waia pe ki kangoe loke se mea pula malolo ai vili le insinia sa ue whaile mea le na. O le mea le na le ena tupu le vea. O lau tango fu le mea le whaatonu ina oe te tango iai. Ma huko ke whewa, huko ke o ma ave mea le whalwhinga luenga le whare. Le mamaru le atunu o lo mafuta mai lunga pa anga tō tino i lunga le tātou apia fōlinga, ia whapea fōi le Facebook page, ma le tātou YouTube channel. Thank you for being with me and your company. O tala nā e winga i o tātou tangata, mā lātou amionga, mā lātou winga e whai. I le nei aso. Those are the stories about our people today. I manuia tele Samoa. Ia, le atou sa vea le nei. Alofa te lea tō le sunga ia sau, seu si ufanua, o le ātau o veina le ngā luenga. Ia, mamamoli o tōu le wā moe. Ia, ma le pasi moe. O le ātātou o e tāle pese lea, sa ufisosoani ai, i le tūsia o upu o le pese le nei, ma le sunga ia Sila the Man. Lea na te talaina i le taimi tolu lava, o le tātou tūtō tasi, i le neifo i tausanga. Lua afe, lua se furu ma le lima. Samoa, o le atunu utofi, ele o se nuu atunu utaliola. A o tātou wanga atu i le whainga pālota, i a fifi le mbu Samoa. Ria tele, e ataua le nei, soifua ma ia manuia.